ирж болтгоо хичээлээ сонсоод тэгээд даалгавраа заавал хийгээд явуулах хэрэгтэй шүү. 자, 그렇게 좀 힘써 주시고요. жоохон хичээгээрээ. 자, 우리 기도하고서 시작하겠습니다. За, залбираад эхлэе. 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Амьд оршигч бурхан минь ээ, танд баярлалаа. 우리 오후 시간에도 이 베드로 후서를 통해서 우리가 은혜를 받을 수 있는 귀한 시간을 주셔서 감사합니다. Энэ үдээс хойших цаг дээр ч гэсэн бид нар 2 дугаар Петр номоор дамжуулан ивэл нэгүслийг авах цаг болгож өгөөч. 말씀을 듣고 잘 깨닫게 해주시고 하나님께서 함께 하셔서 은혜를 베풀어 주시옵소서. Таны үгийг сонсоод сайн ухаарч ойлгоход туслаарай. Бас таны ажлыг дуулууртайгаар бас тэмцтэйгээр хийхэд туслаарай. 부족한 종을 긍휼히 여겨 주시고 Өөрийнхөө сул дорой зарцтай та хамт байж өрөвдөж нэгүүлсээрэй. 통역하는 통과 사무를 붙들어 주시옵소서. орчуулж байгаа тунгаатай ч гэсэн та хамт ээж өгөөрэй. 참여 못한 학생들도 또 성실하게 참여할 수 있도록 도와주시옵소서. Жилд орж оролцоогүй байгаа үедүүд ч гэсэн жилд итгэмжтэйгээр оролцоход та туслаарай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. Анон нимитро шанаа. 네, 언흥이요. 네. 자, 언흥 들어오셨어요? 네, 들어오셨네. 자, 우리 지난번에 우리가 베드로후서 2장 3절 말씀까지 우리가 살펴봤습니다. За, өнгөрсөн удаа бид нэр 2 дугаар Петр 3 дугаар бүлэг дээр бүлгийг үзсэн. 자, 이 사도 베드로가 소아시아 교회에 찾아온 이 거짓 교사들, 거짓 교사들의 모습이 어떤 모습인지 이렇게 구체적으로 말씀을 증거했습니다. За, тэгээ бага Азид очсон тэр хуурамч багш нарын тухай Илж Петр сануулсан байгаа. Тэгээд тэр хуурамч багш нар одоо ямар дүр төрхтэй бэ гэдэг талаар өгүүлсэн байгаа. 이 거짓 선지자들, 거짓 교사들은 본능적으로 불택자입니다. 사단의 종들이에요. За, энэ хуурамч иш үзүүлэгчд буюу энэ хуурамч багш нар болохоор нэг ёсондоо үл сонгогдогсод буюу сатаны гар хөл болгосод юм. 자, 근데 이 사람들의 주소를 우리가 알아볼 수 있는 말씀 우리가 살펴봤지요. За, тэгээд тэдний одоо харьяалал хаана вэ? Тэгээд тэдний хаяг адрес нь хаана вэ гэдэг тухай бид нар юу яасан нотлох ишлэлийг бас үзсэн байгаа. 2장 1절에 그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니 이런 표현을 썼지요. 몇 절이에요? 2장 1절입니다. 베드로후서 2장 1절. За, 2 дугаар Петр 2-ын 1 дээр болохоор харин хуурамч иш үзүүлэгчид ард түмний дунд байсан бөгөөд яг үнжлэн мөн та нарын дунд ч хуурамч багш нар байх болно гэсэн. 자, 여기 백성 가운데라는 말은 요 백성들은 교회 안에 있는 사람뿐만 아니라 교회 바깥에 있는 사람을 얘기하는 겁니다. За, энэ ард түмэн гэж гарч байгаа тийм ээ. Энэ ард түмэн гэдэг нь болохоор чуулган дотор байгаа бурхны ард түмэн төдийгүй чуулганы гадна байгаа хүмүүсийг ч гэсэн хэлж байгаа. 그래서 그 전에 한국 성경에 보면 민간에라는 그런 단어를 썼어요. 백성 민자에다가 사람 간자를 써가지고 한문인데 세상 사람들 가운데 그 사람들에게 거짓말하던 사람들 그런 뜻입니다. Урд нь болохоор солонгос орчуулга дээр болохоор ард түмэн гэдэг үгийн оронд болохоор ард иргэд гэсэн үгийг ашигладаг байсан. Тэгэхээр ард иргэд гэхээр зөвхөн одоо чуулганы итгэгчид төдийгүй зүгээр жирийн ард иргэдийн дунд ч гэсэн утгаад орчуулсан байсан. 이 거짓된 사람들이 이 안에 들어와서도 똑같이 거짓말하는 거예요.
За тэгээд тэр хуурамч иш үзүүлэгчд буюу хуурамч багш нар болохоор чуулган дотор орж ирээд бас л одоо худлаа зүйлээ ярьж явдаг бай. 그래서 세상에서도 거짓말하는 사람이 교회에 들어와서 변화의 새 사람이 되지 않고 똑같이 거짓말하면서 이제는 교회 안에서 진리를 회방하고 또 이 복음 운동을 대적하는 역사를 했다는 것을 여기 알 수 있습니다. Тэгэхээр эндээс харах юм бол энэ хуурамч хүмүүс болохоор тэр ард иргэдийн дунд ард иргэдийн толгойг эргүүлэх тэр хуурамч зүйлийг ярьж заагаад зогсохгүй чуулган дотор хүртэл нэвтрэн орж ирж чуулган дотор байгаа итгэгчдийг ч гэсэн мэхлэх хуурах ажлаа хийдэг байсан байна. 그런데 이 사람들에 대해서 뭐라고 그랬냐면 그 교회 안에 들어온 사람들이 멸망하게 할 이단을 가만히 끌어들였다 이런 표현을 썼습니다. За тэгээд тэдний дунд цааш нь тэдний талаар юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэд өөрсдийг нь худалдаа авсан эзнийг хүртэл үгүйсгэж хөнөөлт тэрс үзлийг нууцаар таниулнаа. Тэд өөрсөд дээрээ түргэн сүрлийг авчирнаа гэсэн байна. 본능적으로 이 거짓된 자들은 성도를 망하게 하는 자들이에요. Эндээс харахад эцэст энэ хуурамч багш нар бол итгэгчдийг хөнөөх, итгэгчдийг сүрэлэх хүмүүс гэсэн үг ээ. 그들의 배후는 하나님이 아니라 사단이 배후에 있기 때문에 또 그들의 주소는 지옥이 주소이기 때문에 그들은 결과적으로 사람들을 망하게 합니다. Тэдний ард бурхан биш харин сатан байгаа учраас бас тэдний одоо хаяг бол там учраас тэднэр яалтчгүй итгэгчдийг бол яг л өөрсдийнхөө тэр замаар хөнөөх, сүрэх зам руу л оруулна. 자, 여기 이단이라는 단어가 어떤 뜻이라고 그랬죠? Тэгэхээр энэ гаж урсгал гэдэг тэрс үзэл гэсэн үг ямар утгатай гэлээ? 자, 이단이라는 단어가 어떤 뜻이라고 그랬어요? Ямар утгатай гэж заасан бэлээ? 이단이라는 원문의 뜻은 선택이라는 뜻입니다. Гаж урсгал одоо бидний нэрлэгээр гаж урсгал гэдэг тийм энэний яг эхлэлнийх нь утга бол сонгох гэсэн утгатай. 자, 이 선택이라고 하는 의미가 아니 도대체 이단은 다른 이자인데 바른 진리에서 다른 걸 가르치는 사람인데 어떻게 이걸 선택이라는 단어를 통해서 이단들을 저렇게 지칭했을까? 우리가 한번 의구심을 가질 수밖에 없죠. За тэгэхээр эхлэлнийх нь утга бол сонголт гэдэг утга байдаг байх юм тийм ээ. Гэтэл бид нар бол гаж тэрс үзэл гаж урсгал гэх юм бол яг зөв зүйлээс гажчихсан зөв зүйлтэй тэрс зүйлийн эсрэг тэрсэлдэг тийм урсгал гэж бид нар ойлгож байгаа шүү дээ. Гэтэл яагаад тийм гаж буруу тэрс тийм урсгал тийм зүйлийг одоо тийм зүйлийг нэрлсэн тэр эхлэлний утга нь сонгох гэдэг үг байгаад байгаа юм бэ. Энэ талаар бид нар бас бодож үзэх хэрэгтэй. 보통 우리가 이단이라는 말을 누가 사용합니까? 세상 사람이 사용합니까? 교인들이 사용합니까? За тэгэхээр энэ гаж урсгал гэдэг үгийг ер нь хэн хэрэгэлдэг вэ? Энэ дэлхийн хүмүүс их хэрэгэлдэг үү? Эсвэл чуулганы хүмүүс их хэрэгэлдэг үү? 자, 누가 사용하죠? Хэн их хэрэгэлдэг вүлээ? 자, 누가 사용해요? хэн хэрэгэлдэг юм бэ? 교회. 교회에서 사용하죠? чуулганд их хэрэгэлдэг шүү дээ, тийм үү? 다시 말한다고 하면 교회 다니는 사람이 저 사람들은 우리와 다른 것을 선택한 사람들이다. 이렇게 그 지칭했기 때문에 이단들을 잘못된 선택을 한 사람이라고 초대교회에 말했던 겁니다. 그래서. Тэр яагаад одоо тэднийг сонгох гэдэг үгтэй холбож тайлбарлаад байна вэ гэхээр чуулган бол энэ гаж тэднийг гаж урсгал тэрс үзэлтнүүд гэж ингэж хэлээд байгаа тий. Тэр яагаад чуулган тэднийг гаж гэхээр болсон бэ гэхээр чуулган бол зөв зүйлийг заагаад байгаа. Гэтэл тэд нар болохоор зөв зүйлээс гажаад явчихсан. Гаж буруу сонголтыг хийгээд явсан учраас чуулганы зүгээс бол тэднийг гаж сонголт хийсэн хүмүүс гэдэг утгаар гаж урсгал гэж нэрсэн. 오늘날도 마찬가지입니다. 오늘날 몽골에도 뭐 통일교라든지 안식교라든지 신천지라든지 뭐 하나님의 교회라든지 이런 이단들이 있는데 그 사람들은 우리하고 다른 것을 선택한 사람들이에요.
Тэг өнөөдөр ч гэсэн мөн адилхан. Монголд ч гэсэн мөнээс шинж гэдэг юм мормон өшөө одоо шин тэнгэр газар гэх мэт төв баптист гэх мэтчлэн янз бүрийн юм гаж урсгалууд орсон байгаа. Тэгээд тэд нэр ч гэсэн яг адилхан биднээс өөрөөр зөв сургаалаас өөр гаж буруу сургаалыг сонгоод явсан хүмүүс сонгоод гаж сонголт хийгээд явсан хүмүүс учраас бид нар гаж урсгал гэж тэднийг нэрлэдэг. 그건 초대교회에서 어쩌면 이단에 대해서 우리가 정확하게 이런 사고에서 이런 생각에서 이단이라고 했구나라는 것을 그 단어에 대한 정확한 이해를 할 수 있는 말입니다. Тэгэхээр ихэнх үеийн чуулганаас тэднийг одоо гаж буруу урсгал гэж ингэж нэрлэх болсон тэр үгийн тэр учир шалтгаан тэр нэршлийн цаана ямар утга агуулгадж байгаа вэ? Тэр тэднийг яагаад тэгж нэрлэх болсон бэ гэдэг талаар бид нэр маш сайн зөв ойлгож зөв мэддэг байх хэрэгтэй юм аа. 아이러니하지만 교회라는 단어는 누가 사용했을까요? 교회라는 단어. За тэгвэл эсвэргээрээ бас чуулган гэдэг үгийг хэн хэрэглэдэг байсан бэлээ? 교회 다니는 사람이 사용했을까요? 교회 안 다니는 사람이 사용했을까요? Чуулганд явдаг хүмүүс итгэгч нар их хэрэглэдэг байсан бэлөө? Эсвэл чуулганд явдаггүй хүмүүс их хэрэглэдэг байсан бэлөө? 자, 누가 사용했을까요? Хэн хэрэглэдэг байсан бол сүм чуулган гэдэг үгийг? 자, 한번 맞춰보세요. Та нар нэг 교회 таах 다니는 гэдэг 사람이 байна. 사용했다. 사람은 За 교회 안 다니는 사람이 사용했다. чуулганд явдаг хүмүүс нь гэж бодож байна уу? Чуулганд явдаггүй байсан хүмүүс нь их хэрэглэдэг байсан гэж бодож байна уу? 누가 사용했어요? Бүх хүмүүс 특히 교회 안 다니는 사람들이 많이 사용했을 것입니다. 아니면 그 모든 사람들이 사용했을 것이다. 왜냐 бүх хүмүүс 에크라는 단어가 여기 이 교회라는 단어가 히랍어로 에클레시아입니다. 에클레시아. За тэр чуулган гэдэг үгийн маань грек хэлний үг нь болохоор ecclesia гэдэг үг байгаа тийм ээ. 그래서 그걸 붙여가지고 에클레시아라고 이렇게 부른 거죠. За тий ecclesia гэдэг ийм хоёр үг байгаа. Тэгээд тэрийг нийлүүлээд бид нэр ecclesia гэж дууддаг. 자, 에크라는 단어는 전치사입니다. 어떤 장소에서 바깥으로 나갔다라는 뜻이에요. 밖으로 나갔다. За ek гэдэг үг нь болохоор 밖으로라는 뜻입니다. 밖으로. 어떤 장소에서 이렇게 나가는 것을 지칭할 때 에크라는 단어를 써요. ek гэдэг үг нь болохоор гадагш гэсэн тийм утгыг илэрхийлдэг. 자, 레시아는 어떤 장소를 가리켜요. 그러니까 그 초대교회 당시에 세상 사람들이 교인들을 보고 저 사람들은 우리에게서 나간 사람들이다. 우리와 다른 사람들의 삶을 살고 있는 사람들이다라고 지칭한 말에서 교회라는 단어가 나온 거예요. Тэгэхээр ek гэдэг нь одоо гадагшаа гэсэн утгатай тийм ээ. Тэгээд чуулганд явдаггүй хүмүүс болохоор чуулганд явдаг хүмүүсийг одоо биднээс гаднах хүмүүс бидний дотроос гадагшаа одоо гарсан бидний дотроос одоо юу гэх юм гарсан биднээс өөр гэсэн тийм одоо Асис гэсэн утгатай юм да тийм учраас одоо чуулганд явдаггүй хүмүүс нь чуулганд явдаг хүмүүсийг 에클레시아 гэж нэрлсэн байна. 자, 그런데 이 단어 속에는 중요한 뜻이 담겨 있습니다. 그 사람들이 어떤 생각을 가지고 이렇게 저 사람들은 에클레시아라고 지칭했는가를 생각해 봐야 돼. Гэхдээ энэ ecclesia гэдэг үгийн цаана бол маш чухал утга агуулгадж байгаа. Тэр чуулганд явдггүй хүмүүс ямар бодлоор тийм ээ юу гэж бодоод тэр чуулганд явдаг хүмүүсийг ecclesia гэж нэрлсэн болоо. 자, 저 사람들은 우리처럼 현세적으로 때로는 물질적으로 정욕적으로 살아가는 사람이 아니다. 뭔가 거룩하고 뭔가 구별된 삶을 살아가는 사람이라고 하는 존경심에서 교회라고 얘기한 겁니다.
Тэгэхээр тэр дэлхийн хүмүүс буюу одоо чуулганд явдаггүй хүмүүс болохоор чуулганд явдаг хүмүүсийг за энэ хүмүүс бол бид нар шиг юм дэлхийн юмсад автдаггүй материалын зүйлсэд шуналгүй элдв одоо шунал тачаал байхгүй маш тийм одоо өөр тийм эрхэмсэг амьдралаар амьдардаг хүмүүс одоо хүндлэх гэсэн тийм одоо үүднээс эднэр бол энэ хүмүүс бол бидраас ямар ч исэн огт өөр амьдралаар амьдардаг тийм гайхалтай хүмүүс ариун амьдралаар амьдардаг гэсэн тийм утгаар хүндлэх сэтгэлээр энэ хүмүүс бол экклесиа юм гэж нэрлсэн байна. 그렇기 때문에 세상 사람들이 교회를 바라볼 때 어떤 긍정의 의미 또 어떻게 보면 존경의 의미로 그 단어를 썼다고 그래요. Тэгэхээр энэ дэлхийн хүмүүс өөрөөр хэлбэл итгэгч биш хүмүүс болохоор энэ чуулганд явдаг өөрөөр хэлбэл тэр чуулганд цугладаг тэр итгэгч хүмүүсийг гаднаас нь харахад маш тийм хүндэлсэн бас тэгээд ариун гэсэн тийм утгаараа экклесиа гэж нэрлсэн байна. 그런데 여기 베드로가 이야기하는 이단이라는 것은 어떻게 보면 부정적인 의미에서 우리가 저 사람들은 우리와 다른 것을 선택했는데 저 사람들은 잘못된 것을 선택한 사람이라고 하는 그런 부정적인 개념으로 바라보는 단어입니다. За тэгээд эерэг бөгөөд одоо хүндлэх сэтгэлээр экклесиа гэж нэрсэн байгаа. Харин энэ 2 дугаар Петр дээр болохоор энэ хуурамч багш нарыг болохоор Петр сөрөг утгаар нь эднэр бол гаж буруу үзлийг одоо сонгосон тийм буруу сонголтыг хийсэн хүмүүсээ гэдэг утгаар нь сөргөөр ингэж нэрлсэн байгаа. 자, 이 사람들의 어떤 특징적인 모습을 보면 자기들을 사신 줄을 부인했다 이런 표현을 썼어요. За тэгээд эднэрийн одоо тодорхойлж байгаа тэр онцлог талуудыг нь харах юм бол тэд өөрсдийг нь худалдаа авсан эзнийг хүртэл үгүйсгэсэн гэж байгаа. 자, 이 말은 무슨 말이냐면 이 거짓된 사람들이 거짓된 주장을 통해서 우리를 위해서 속죄해 주신 예수 그리스도를 부인했다는 뜻입니다. Тэгээ энэ юу гэсэн үг гэхээр тэр хуурамч хүмүүс болохоор тэр хуурамч сургаал, хуурамч номлолоороо дамжуулж биднийг зөөлж авсан эзнийг хүртэл үгүйсгдэг байсан. 자, 우리가 요한일서에서 말씀한 것처럼 예수님이 육체로 오신 것을 부인하는 자마다 적그리스도라고 그러는데 초대교회 이 그노시즘이라고 하는 영지주의 사상에 그 미혹된 사람들이 교회 안에 들어와서 이 육체는 악하기 때문에 예수 그리스도는 육체를 가지고 오지 않고 영으로만 있었다라고 사람들을 현혹했던 거예요. 그래서. Нэгдүгээр Иохан номон дээр бас бид нар үзсэн байгаа. Тэгээ юу вэ гэхээр Есүс Христийг махбодоор төрснийг үгүйсгэгч хүн болгон Христийг эсэргүүцэгчд буюу антихристүүд юм а гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр тэд нэр болохоор тэр анхны ихэнх үеийн чуулганы үед нэлээд одоо хүчтэй дэлгэрсэн гарч ирсэн гаж урсгалын нэг бол одоо гностицизмын үзэл гэж байгаа. Тэр гностиц үзэлтнүүд болохоор Есүс Христийг тэд нар болохоор гностиц үзэл нь болохоор махбодыг бол үгүйсгдэг, сүнсийг л хамгийн ариун гэж үздэг. Махбод сүнс хоёр бол тустай юм а гэж үздэг тийм онол. Тэгээд Есүс Христийг болохоор ариун эзэн мөн тэгээд махбодоор бол ирээгүй. Яаж тийм ариун эзэн махбодоор ирэх юм бэ? Есүс Христ зөвхөн сүнсээр ирсэн л гэж үздэг. бас тэгж зааж сургадаг байсан. 자, 결과적으로 자, 이 사람들이 그 주장하는 것을 통해서 예수께서 당신의 육체를 피 흘려서 십자가에서 죽어주시는 이 구세주의 어떤 사명에 대해서 부정하게 되는 그런 결과를 만들어낸 겁니다. За тэгээд тэдний одоо тэр хуурамч худлаа сургаал онол нь болохоор ямар үр дүнг бий болгосон бэ гэхээр Есүс Христ хүний махан биеэр энэ дэлхийд ирээд тэгээд өөрийнхөө махыг уруулж цусыг урсган байж тэгээд бид нарыг гэм нүглээс зольж авсан, үхлээс зольж авсан тэр золилтын үүрэг, золилтын тэр үйлчлэлийг нь үгүйсгэхэд хүргэсэн байгаа. 그것이 자기들을 사신 줄을 부인하는
부인한다는 그런 뜻입니다. Тэгэхээр энд тэд өөрсдийг нь худалдаа авсан эзнийг хүртэл үгүйсгэсэн гэдэг нь бол энэ тухай хэлж байгаа. 또 이 사람들의 특징은 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라 이런 표현을 썼어요. За бас тэд өөрсдөө түргэн сүрлийг авчирдаг гэсэн. 자, 거짓 교사들의 최후에 대해서 하나님은 그들을 반드시 심판하시고 지옥에 보내신다고 하는 뜻에서 임박했다라고 한 겁니다. Тэгэхээр энд юу хэлж байгааг гэхээр тэр хуурамч биш үзүүлэгчдийн төгсгөл тодорхой. Бурхан бол тэд нарыг заавал шийтгэж тэд нарыг суйрлах болно гэдгийг хэлж байгаа. Тэгээд тэр суйрал нь болохоор өтөр түргэн ирнэ гэдгийг энд өгүүлсэн байна. 일반적으로 그 임박이라고 하는 것은 이제 내가 대가를 치를 날이 얼마 남지 않았다. 곧 그런 의미로서 우리가 임박이라는 단어를 쓰지만 여기서 말하는 임박은 반드시 심판을 받는다는 의미에서 그런 임박이라고 해서 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이다. 이렇게 표현한 겁니다. Тэгэхээр түргэн гэдэг үгийг бас бид нар зөв ойлгох хэрэгтэй. Түргэн гэхээр бид нэр одоо маш хурдан түргэн одоо удалгүй, төдөлгүй ч гэдэг юм уу эсвэл одоо тун удахгүй маш хурдан гэсэн одоо тийм цаг хугацааны ойлголтоор үздэг байгаа. Гэхдээ энд өгүүлж байгаа энэ түргэн гэдэг үгийн утга нь бол заавал гарцаагүй, зайлшгүй гэсэн тийм утгатай байгаа. Тэгэхээр нэг ёсондоо бурхан тэднийг бол заавал сүрүүлэх болно гэсэн утгатай байна. 자, 이 사람들은 또 어떤 사람이냐면 여럿이 그들의 호색하는 것을 따르리니 이런 말씀이 있어요. За бас энэ хуурамч багш нарын онцлог нь юу вэ гэхээр хоёрдугаар ишлэл дээр олон хүн тэдний садар явдлыг дагдаг гэж. 호색이란 말이 무슨 말입니까? За садар гэдэг нь ямар утгатай вэ? 자, 음란방탕한 사람들이죠. 색을 밝히는 성적으로 타락한 자들이란 뜻인데. Өөрөөр хэлбэл одоо садар самуу явдалтай тийм ээ бэлгийн хувьд завхай гэсэн утгатай. 쾌락주의를 찾아가는 방종하는 사람들이다. 그런 의미로 우리가 해석할 수 있어요. Тэгээд зугаа цэнгэлд автагсад гэж хэлж болох юм. Зугаа цэнгэлд автаж одоо замбраагүй явдалтнууд гэж ойлгож болно. 야고보서에 보면 그 호색에 대해서 뭐라고 써놨냐면 간음하는 여자들이요. 세상과 벗된 것이 하나님과 원수된 것을 알지 못하느냐. 그렇게 말씀했지요. За Яков номон дээр болохоор энэ садар явдалтнуудын талаар юу хэлсэн байгааг лээ. Завхаа эмсээ хорвоотой ходи болох нь юу гэдэг лээ. За би нөгөө ишлэгийг мартчихжээ. 말씀을 생각해 보면 이 사람들의 호색이라고 하는 것은 교회 안에 들어와서 성도들을 세상과 악하게 만들고 하나님을 떠나서 세상을 사랑하게 만드는 자들 그렇게도 해석해 볼 수 있습니다. Тэгэхээр нэг үсэндээ болохоор энэ садар явдлыг олон хүн тэдний садар явдлыг дагдаг гэдэг нь болохоор тэр хуурамч багш нар өөрсдөө ийм садар явдалтай төдийгүй тэр хуурамч сургаалаараа олон хүмүүсийг мэхэлж төөрөгдүүлэн өөрсдийнх нь адил тийм садар явдалтнууд болгосон гэсэн утгатай. 결과적으로 그들로 말미암아서 진리의 도가 비방을 받을 것이며 그랬어요. Тэгээ цааш нарах юм бол тэднээс болж үнний зам муугар хилүүлэх болно. 자, 성도를 하여금 세상을 사랑하게 만드니까 하나님의 바른 진리의 말씀에서 어떻게 보면 떠나게 되고 결과적으로 어떻게 보면 진리의 도가 비방을 받는 것과 같은 결과를 만들어내게 된 겁니다. Тэр итгэгчдийг буюу ариун хүмүүсийг энд хорвоотой ходи ойлгож өөрөөр хэлбэл энд дэлхийн юмстай одоо садарлуулж дэлхийн юмсад одоо автуулж дурлуулснараа тэд нарыг үнний замаас гаргаж тэгээд тэднээс болж тэр үнний замаар явж байгаад тэгээд дараа нь үнний замаас гарсан тэр садар явдалтнуудаас болоод үнний зам муугар хилэгдэхэд хүрч байгаа юм аа. 성도가 세상에서 성도다울 때 그가 가지고 있는 진리가 빛을 발해요. 네, итгэгч хүмүүс энэ дэлхий дээр итгэгч хүн шиг байсан цагт л үнний үг гэрэлтэж
харагддаг. 근데 성도가 세상에 나가서 어떻게 보면 음행죄도 짓고 술도 한 잔씩 마시고 싸우기도 하고 도적질도 하고 사기도 치고 그러면 그에게 주어진 진리의 말씀은 그건 가치가 없고 사람들이 조롱하게 되는 거예요. 그게 비방을 받는 모습입니다. Гэтэл итгэгч хүмүүс энэ дэлхий буюу нийгэмдэр гараад яг л одоо итгэгч бус хүмүүс шиг архитаж завхаараал худал ярьж хүмүүсийг хуурам мэхэлж залилж зодоо нүдэ хийж хэрүүл тэмцэл хийж явах юм бол тэдэнд өгсөн тэр үнний үгс бол ямар ч одоо үр дүнгүй болж харин ч одоо хүмүүст муугар хэлүүлэхэд хүрнэ. 여기 또 3절에 보니까 그들이 탐심으로써 지혜는 말을 가지고 너희로 이득을 삼았다 그랬습니다. Цааш нь 3 дугаар ишлээс бас харах юм бол тэд шуналдаа хуурамч үгсээр та нарыг завшнаа гэсэн байна. 탐심이 뭐예요? Энэ шунал гэж юу юм бэ? 자, 남의 것을 욕심을 내는 어찌 보면 도적의 심보라고 보면 됩니다. 도적의 심보. 도적의 심보? 도적의 마음이에요. 도적의 마음. За шунал гэдэг бол одоо бусдын юмыг одоо авах санаа өөртлөх буюу одоо хулгайн санаа, хулгайн сэтэл гэсэн үг. 우리가 디모데전서 6장 6절에 보면 이런 말씀을 사도 바울이 디모데에게 했어요. 1-р Тимот 2-ын 6-гийн 6 дээр Паул ингэж хэлсэн байна. 자, 그러나 자주 가는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. Харин итгэл сүсэг ба сэтгэл хангалуун байдал нь хамтдаа байвал агуу ашиг мөн гэсэн. 또 7절 8절 한번 읽어보세요. За бас 7-8-ыг нь уншия. Учир нь бид ертөнцид юу ч авчираагүй, мөн юу ч авч явж чадахгүй. Хэрэв хоол хүнс хувцас хунар байвал эдгээрээр бид сэтгэл хангалуун байх болно. 우리 그리스도인들은 욕심을 좀 버리고 만족하는 마음을 항상 가져야 됩니다. Христэд итгэж бид нар бол энэ шунлын сэтгэлээ хайж үргэлж сэтгэл хангалуун байхад суралцах хэрэгтэй. 그런다고 하나님이 우리를 굶기시는 게 아니에요. Тэглээгээд бурхан бид нарыг өсгөхгүй. 자, 우리를 굶기시는 게 아니라 하나님이 반드시 우리가 있어야 할 것을 아십니다. Бид нарыг өсгөхгүйгээр барахгүй бурхан бидэнд заавал байх ёстой тэр хэрэгцээнүүдийг маань маш сайн мэдэж байдаг. 근데 이 거짓 교사들은 마음을 어디다 두었기 때문에 탐심을 가졌을까요? Тэгвэл энэ хуурамч багш нар болохоор энэ зүрх сэтгэл нь хаана байсан болоод ийм шунлын сэтгэлтэй байсан болоо. 자, 연약한 성도들의 것을 속여가지고 그들의 재물을 빼앗으려고 하는 이 불의한 마음은 그저 그것을 가지고 세상에서 호의호식, 어떻게 보면 세상에서 잘 먹고 잘 살고 떵떵거리면서 사람들에게 군림하려고 하는 그런 세상적인 사고를 가지고 있었기 때문에 어찌 보면 탐심을 가지고 사람들을 속였던 겁니다. Тэд нэр хуурамч багш нар буюу хуурамч иш үзүүлэгчид болохоор тэр итгэлээр сул дорой хүмүүсийг хуурамч үгсээрээ залилж мэхэлж тэдний юмсыг ингэж завшдаг өөртөө хувьдаа завшдаг гэж. Тэгэхээр тэдний зүрх сэтгэл ерөөсөө шуналд автчихсан байсан учраас тэд нар итгэгчдийг хуурж мэхэлж завшиж авсан зүйлээрээ энэ дэлхий дээр одоо ихэрхэг бардам зан гаргаж бусад хүмүүсийг одоо хөл дорой дэвсэлж тэднэрээр дөрөөлж алдар нэр эрх ашиг эд баялагийг олох гэж олдог тийм одоо шунхаа сувдаг хүмүүс байгаа. 이들에 대해서 사도 베드로가 그들의 미래가 어떻게 될 것인지 이렇게 그 심판을 경고하죠. За тэгээд тэдний талаар тэдний ирээдүйн юу болох вэ гэх тэднэр бол гарцаагүй шийтгэл хүлээх болно гэдэг талаар Петр бас хэлсэн. 자, 그들의 심판은 예적부터 지체하지 아니하며 그랬어요. Харин өн ертөнөөс тэдэнд товлогдсон шийтгэл зүгээр суугаагүй гэсэн байна. 자, 지체하지 않는다. 옛날부터 이러한 사람들은 반드시 하나님이 지옥으로 보낸다는 겁니다.
Тэр бүр өн эрт цагаас л бурхан аль хэдийнээс ийм хүмүүсийг заавал гарцаагүй там руу явуулнаа. 자, 하나님의 진노를 불러일으킨다는 뜻이죠. Өөрөөр хэлбэл тэр ийм хүмүүс бол бурханы өөр хилэнг хөдөлгөж өөр хилэнг нь өдөөж байдаг юм аа. 또 그들의 멸망은 잠들지 아니하느니라 그랬죠. Бас тэдний сүрлэн ч гэсэн өөрөглөөгүй байна гэсэн байна. 잠든다고 하는 표현은 평안과 안식을 상징하는데 우리가 잠언에 보면 여호와께서 그 사랑하시는 자에게 잠을 주시는도다 그렇게 말씀했잖아요. За энд өөрөглөөгүй гэсэн байна тий. Өөрөглөн гэдэг чинь одоо нойр хүрэн нойрсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нойр гэдэг зүйл бол одоо жинхэнэ амралт амар тайвныг одоо илэрхийлдэг үг байгаа тийм ээ. Дуулал намн дээр ч гэсэн бурхан хайртай нэгэндээ нойрыг өгдөгөө гэж хэлсэн байдаг. 그렇기 때문에 그들이 멸망이라고 하는 어떤 죽음으로 말미암아서 영원한 지옥불에 던져질 때 그들은 결코 평안이 없고 안식이 없다는 것을 이렇게 표현한 겁니다. Тэгэхээр энд өөрөглөөгүй гэдэг чинь одоо унтаагүй, нойрсоогүй, өөрөөр хэлбэл амар тайван амралт гэж байхгүй наа гэсэн үг. Тэгэхээр тэдний суйрлан ч гэсэн өөрөглөөгүй, нойрсоогүй гэдэг нь болохоор тэд нэр одоо ямар нэгэн үхлээр ч юм уу дамжуулаад тэр там руу одоо явна. Тэгээд тамд ч гэсэн тэд нэр амар тайвныг, амралтыг олж чадахгүй гэдгийг илэрхийлж байгаа. 이 거짓 선지자들에 대해서 어찌 보면 그들에 대한 어떤 심판의 모델로 교훈한 것들이 있습니다. 여기. За тэгээд энэ хуурамч иш үзүүлэгчдэд оногдсон тэр шийтгэл нь юу байх юм бэ гэдэг талаар одоо загварууд бас энд өгөгдсөн байгаа. 그 첫째는 범죄한 천사들을 얘기합니다. Нэгдүгээрт нь болохоор энд нүгэл үлдсэн тэнгэр элч нарын талаар өгүүлсэн байна. 자, 여기 4절에 하나님이 범죄한 천사들을 용서하지 아니하시고 지옥에 던져 어두운 구덩이에 두어 심판 때까지 지키게 하셨으며 이렇게 말씀했지요. Дөрөвдүгээр ишлэлдэр учир нь хэрв нүгэл үлдсэн тэнгэр элч нарыг бурхан хэлтрүүлэлгүй харин тэднийг тамд хаяад гэж хэлсэн байгаа. 자, 이 범죄한 천사들 이 에스겔 28장 13절로 17절 보면 이 두로왕에 대해서 한 말씀이 거기 있습니다. 거기 그 속에서 역사한 마귀가 타락하는 모습에 대해서 묘사한 것이 거기 드러나 있어요. За тэгэхээр Эсгэл намын 28:13-аас 17 дугаар ишлэлдээс харах юм бол тэр завхарч ялзарч завхарсан Тирийн хааны тухай өгүүлсэн байгаа. Тэр өгүүлсэн хэсэг дотор завхарсан тэнгэр элчийн тухай өгүүлсэн байна. 여기 그 에스겔서 한번 좀 보면 Эсгэл намаас харъя. 여기 28장 그 13절 한번 보시자고요. 거기 보면 범죄한 천사들이 타락하는 모습을 여기 기록해 놓고 있습니다. 여기 28장 13절부터 보면 하나님의 에덴 동산 그거예요? 아니, 28장 13절에 에스겔 28장 13절부터 여기 15절 말씀 쭉 이제 에스겔 28장 13절부터 그렇지요. 여기 그 아래로 쭉 읽어보면 네. 이게 어찌 보면 사단이 타락하는 모습에 대해서 또 그들이 자 어떤 모습으로 이렇게 창조되었는가도 여기 읽어볼 수 있는 메시지가 여기 담겨 있어요. За энэ 13 дугаар ишлээс хойш за баг 12-оос нь эхэлж унших юм байна да. Ингээд доош нь уншаад байх юм бол тэр сатан одоо тэнгэр элч байж байгаад яаж ингэж гажуудаж ялзарч завхурч гим нүгэлүүлсэн бэ гэдэг талаар өгүүлсэн байна. 그 13절에 내가 옛적에 하나님의 동산 에덴에 있어서 각종 보석꽃 홍보석과 황보석과 금강석과 황옥과 홍만호와 상옥과 청보석과 남보석과 홍옥과 황금으로 단장하였으며 내가 짐을 받던 날에 너를 위하여 소고와 비파가 준비되었도다. 이런 말씀이 거기 있습니다. 12 дугаар биш 13 дугаар ишлээс нь эхлээд унших юм бол
Бурхны цэцэрлэг эдэнд чи байв. Эрдэнсийн чулуу бүр чамайг бүрхэж байлаа. Бадмаараг, молор, алмас, бэндэря, судалт, гартам, хаш, индранил, оюу, маргад байв. Хүрээ улуургууд чинь чиний дотор алтаар урлагдсан байв. чамайг бүтээсэн өдөрт тэдгээр нь бэлтгэгдсэн байлаа. 자, 이 모습을 보면 그가 하나님이 창조한 천사로서 아주 존귀한 모습을 가지고 있었다는 걸 알 수 있습니다. За эндээс харах юм бол тэр сатан бол бурхны бүтээсэн тэнгэр элч байсан. Тэгээд тэр үнэхээр тийм маш эрхэм үн цэнтэй тийм дүр төрхтэй байсан гэдгийг харж байна. 너를 위해서 소고와 비파가 준비되었도다라는 말은 그가 무엇을 아는 천사인가를 읽어볼 수 있는 내용이에요. 네, 잠시만요. 그게 소고와 비파가 준비되었도다 너를 위해서 그 말씀이 있죠. 28장 13절 하반절에 13절 하반절에요. 내가 지음을 받던 날에 너를 위해서 소고와 비파가 준비되었도다. 그런 말씀이 있어요. 소고와 비파라는 게 그런 거 없는데요. 자, 거기는 뭐라고 써 있습니까? 그 몽골 성경에는 무슨 게임 그 뭐죠? 팸 있잖아요. 네. 팸 아시죠? 사진을 이렇게 넣는 뭐라고 하지? 그거를 사진을 이렇게 넣어서 이렇게 하는 게 사진 나무로 이렇게 만든 거 이렇게 네모 같은 거 뭐 그런 거 그리고 옥소르크라고 하면 이렇게 나무와 이렇게 붙여 놓는 그런 틀 같은 거 그것이 뭐 좀 이렇게 금으로 예. 이렇게 만들어져 있었다. 그리고 너를 창조한 그 날에 그 모든 것들이 너를 위해서 준비되어 있었다. 그렇게. 근데 이제 소고와 비파라는 게 뭐냐면 소고는 큰 북을 얘기합니다. 일반적으로 북이 있죠, 북. 둥둥 네네. 때리는 걸 소고라고 그래요. 그리고 비파라고 하는 것은 우리가 일반적으로 뭐 그 몽골에도 이렇게 뭐 탬버린처럼 해가지고 이렇게 그 현악기 있잖아요, 이렇게. 뭐 이제 네네. 피타 비슷하게 해서 그 치는 거 네. 이렇게 그 하프처럼 생겼지만 조금 다른 거예요. 네. 그걸 그 비파라고 하는데 그 단어가 거기 있는데 그걸 번역을 안 했네 보니까. 이게 네. 번역이 안 돼 있어요 보니까. 이렇게 2004년, 2013년, 2019년 이렇게 세 가지 번역 그 버전을 다 봤는데 다 그렇게 되어 있어요. 그거 조금 수정을 해야 될 것 비파와 같아요. 왜 그러냐면 그게 아주 중요한 메시지입니다. 왜냐하면 타락한 천사의 그 사람이 존귀한 아주 하나님 앞에 존귀한 위치에 있었는데 그 사람이 직분이 뭐였는가를 읽어볼 수 있는 메시지거든요. 그게. За энэ нөгөө нэг орчуулгын нэг ялгаа гараад байна. Тэгээ Монгол одоо энэ юун дээр байгаа утсан дээр байгаа 4 он, 13 он, 19 оны 3 орчуулгыг харахаар гурлаа яг адилхан энэ 13 дахь эшлэлийн төгсөлд энэ хүрээ өглөөргүүд чинь чиний дотор алтаар урлагдсан байв чамайг бүтээсэн өдөрт тэдгээр нь бэлтгэгдсэн байлаа гэж бүгдээрээ тийм орчуулгатай байгаа. Та нарт өөр орчуулга байна уу? Юу нэ Солонгос Библиэлд болохоор энэ хүрээ өглөөргүүд гэсэн үг нь болохоор нөгөө бөмбөр нэг жижигхэн юм бөмбөр байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө хөгжмийн зэмсэг. Нөгөө углуурга гэдэг нь болохоор нөгөө ятга, юм босоо ятга баян тийм хөгжмийн зэмсэг гэнэ л дээ. Тэгээд ийм хөгжмийн зэмсгүүд чинь одоо алтаар урлагдаж чамайг бүтээсэн өдөрт чиний төлөө одоо ингэж бэлтгэгдсэн байсан гэсэн ийм утгатай байгаа юм байна л да. Тэгээд энийг одоо засах хэрэгтэй гэдэг пастор тэгээд ахын одоо Монгол Библиэ бас тэгж хамаагүй засмааргүй байна. Монгол Библийн зарим одоо орчуулгууд бол тэгэхээр Солонгос Библиэс ч илүү сайн яг ихэлтэйгээ таарч идэг. Тэгэхээр энийг одоо өөрсдийнхөө хүрээлж авъя да.
За ямар ч гэсэн Солонгос бие дээр тийм утгатай. Тэрнээс харахад бол энэ тэр тэнгэр элч одоо ялзарч завхархаас өмнө анх бүтээгдэхдээ ямар зорилгоор бүтээгдсэн байсан бэ гэдгийг энэ хөгжмийн зэмсгүүдийг харахад одоо мэдэж болохоор байна гэж ингэж ярьж байна. 이게 참 중요한 것이 뭐냐면 이 사단의 직임이 뭐였냐면 영어 성경에도 좀 나오는데 이 사단의 직임은 하나님을 찬양하는 천사였어요. Тэгэхээр энэ одоо хөгжмийн зэмсэг гэдгээр нь одоо хүрээ өглөөргууд гэхээр нэг юм байшин барилга ч юм шиг альсвал нэг жааз маазыг ингээл хооронд нь хийх гэдэг юм шиг тиймэрхүү утгаар ингээд Монгол библиэлд орчуулагдсан байгаа юм л та. Тэгэхдээ энийг одоо яг солонгос юу орчуулгаар нь бол хөгжмийн зэмсгүүд гэж ойлгох юм бол сатан анх одоо сатан болохоос өмнө бүтээгдэхдээ бурхныг магтан дуулах тийм одоо үүрэгтэй тэнгэр элч болж бүтээгдсэн. 너무 설명이 좀 길어버리는데 그 사단이 하나님의 천사장 중에 가장 어떻게 보면 존귀함을 얻는 그 천사장이었습니다. За тэгэхээр тайлбар жоох юу сунжраад авах шиг байна. Гэхдээ энэ маш чухал учраас ингэж тайлбарлаж байгаа. Тэгээд сатан болохоор тэр бурхны бүтээсэн тэнгэр элчнэр дундаасаа маш одоо үсгэлэнтэй, маш чухал тийм одоо үүрэг хариуцлагатай бүтээгдсэн байна. 그 이름이 루시엘입니다. 루시엘. За түүний нэр нь болохоор 루시엘 гэдэг нэртэй байсан. 자, 하나님의 천사장이 세 분이 있는데요. 성경에 나오는 게 루시엘, 미가엘, 가브리엘. За тэгэхээр юу одоо монголоор болохоор Люцифер гэдэг тий тэр нь болохоор Люсиэл байсан юм шиг л Люциэл ч юм уу. За тэгээд нөгөө тэнгэр элч нарын 3 ингээд нөгөө тэнгэр элч зэрэг ахалдаг 3 тэргүүн тэнгэр элч нар байдаг тий. Тэдний нэг нь болохоор энэ Люсиэл, хоёр дахь нь болохоор Михаил, гурав дахь нь болохоор Габриэл гэж ингэж 3 тэнгэр элч нарын одоо ахлагч нар байсан. 루시엘의 직분은 하나님의 옆에서 하나님을 찬양하는 천사장이었어요. За Люсиэлийн юу үүрэг нь юу байсан бэ гэхээр бурхны хажууд байж бурхны оршихуйд бурхныг магтан дуулах тийм үүрэгтэй байсан. 또 미가엘은 하늘의 군대를 거스는 군대 장관이었죠. 하나님의 군대 장관. Михаил болохоор тэнгэрийн одоо дайчдыг удирддаг тэргүүн жанжин байсан. 또 가브리엘은 하나님의 소식을 전하는 어떻게 보면 전령사 그런 의미에서 천사장이었어요. За Габриэл болохоор одоо бурхны тэр үгийг дамжуулдаг, мэдээ дамжуулах үүрэгтэй элч нарын тэргүүн байсан. 자, 그에 대해서 여기 28장 14절에는 너는 기름 부음을 받고 지키는 그룹이다 이렇게 표현했죠. За тэгээ энэ талаар болохоор нөгөө Люсиэлийн тухай ярьж байгаа тий 14-р Эс겔 28:14 дээр чи халахалдаг тослогдсон хэрүүг байсан гэж байна. 하나님이 기름을 부어서 어떻게 보면 하나님의 나라에 중요한 직분을 맡긴 천사라는 거예요. За тэгэхээр тослогдсон гэж байна. Тэгэхээр бурхан одоо хамгийн чухал одоо зүйлсээ тий чухал хүмүүсээ ингээд тосолдог байгаа. Тэгэхээр бурханаар тэгж тослогдсон тэгээд тэр тэнгэр элч нарын одоо нэг тэргүүн нь байсан. Тийм эрхэмсэг хүндэтгэлтэй тийм тэнгэр элч байжээ. 자, 하나님이 그를 세우니까 그가 하나님의 성산에 있어가지고 불타는 돌들 사이에 왕래했다고 그랬습니다. За тэгээд бурхан түүнийг байрлуулсан. Тэгээд тэр болохоор бурханы ариун ууланд байж галт чулуунуудын дундуур явдаг байсан гэж байна. 하나님의 성산에서 불타는 돌들이라는 것은 어떻게 보면 하나님이 심판하시는 그 세계를 보면서 그것을 왕래했다는 것을 알 수 있습니다. За тэгэхээр бурханы ариун ууланд тэгээд тэр галт чулуунуудын дундуур явдаг байсан гэдгээр болохоор нэг ёсондоо тэр бурханы тэр шүүлтийг харж
Тэгээ тэр шүүлтүүдийн дундуур нааш цааш чөлөөтэй явдаг байсан гэдгийг илэрхийлж байгаа. 또 15절에 보면 그 타락하는 모습이 나오는데 내가 치임을 받던 날로부터 내 모든 길에 완전하더니 마침내 내게서 불의가 드러났도다. 이렇게 말씀을 했어요. 15 дугаар эшлэлдэр түүний одоо хэрхэн одоо ялцарч завхрах болсон бэ гэдэг талаар өгүүлсэн байна. Бүтээгдсэн өдрөөс ахуулан дотроос чинь гажуудал олох хүртэл чи замналуудаараа гим зэмгүй явдаг байсан гэж. 자, 여기 17절에는 내가 아름다움으로 마음이 교만하였으며 내가 영화로움으로 내 지혜를 더럽혔으며 내가 너를 땅에 던져 왕들 앞에 두어 그들의 구경거리가 되게 하였도다. 이런 말씀이 있어요. За 17절이요. 17절. За 17 дээр болохоор чи гоо үсгэлэнгээсээ болж зүрхч нь бардамнсан. Сүр жавхлангийнхаа улмаас чи цэцэн ухаанаа завхруулжээ. Би чамайг газарт хаяж хаадад чамайг харуулахын тулд өмнө нь тавьсан гэж тавина. 계시록에 보면 하늘에서 용이 쫓겨났습니다. 땅으로 쫓겨났어요. 그 모습을 어떻게 보면 이렇게 표현했다고도 볼 수 있습니다. Тэгэхээр энэ 17 дугаар ишлэл нь болохоор илчлэл номон дээр тэр Тэнгэрээс луу буюу эртний могоо газарт унсаа хаягдсан гэж гардаг тийм ээ. Тэгэхээр тэр хэсгийг бас энд урьдчилж иш үзүүлсэн гэж хэлж болох юм. 자, 이 범죄한 천사들 어찌 보면 하나님의 영광 가운데 있다가 타락할 때 하나님은 그들을 쫓아냈습니다. 그래서 그는 루시엘에서 루시퍼로 바뀌어버린 거예요. 뒤에가 L자가 사라졌어요. За тэгээд тэр юулээ нүгэл үлдсэн тэр тэнгэр элчнэр бурхны тэр оршууд ууланд байж яснаа тэгээд ялзарч завхарсан учраас гажуудсан учраас бурхан тэднэрийг тэр тэнгэрээс хөөж энэ газар руу умгаасан байгаа, хөөж явуулсан байгаа. Тэгээд тэр үеэс эхлээд нөгөө Люсиэл гэдэг нэр нь болохоор Люцифер болж хувирсан байгаа. 자, 이 범죄한 천사들이 갈 곳은 영원한 지옥입니다. Энэ нүгэл үлдсэн тэнгэр алч нарын очих газар нь бол мөнхийн там юм аа. 그것은 그걸 보면 용서하지 아니하시고라는 말씀은 그들에게는 결코 그 지옥불에서 벗어날 수 없다는 것을 확정지은 메시지예요. 지금 베드로후서로 넘어갔어요. 그렇죠. 베드로후서 이제 2장 4절. За тэгээд нөгөө эргээд нөгөө 2 дугаар Петр ном руугаа очиж гин 2-ын 4-р ишлэлдэр бурхан тэр нүгэл үлдсэн тэнгэр иш нарыг хэлтрүүлээгүй гэж байгаа. Тэгэхээр тэднэр бол бурхан тэдрийг хизээж хэлтрүүлэлгүйгээр мөнхийн тамд хаяхаар гарцаагүй шийтсэн гэдгийг илэрхийлж байгаа. 또 그 지옥이라고 하는 것은 어두운 구덩이에 두어 심판대까지 지키게 하셨으며 한 거 보니까 이 지옥이라고 하는 것은 아주 어두운 곳이구나라는 걸 알 수 있습니다. 빛이 없고 은혜가 없고 또 하나님의 권고가 없는 곳이구나라는 걸 알 수 있어요. Тэгээ харин тэднийг тамд хаяад харанхуй гинжинд тушаад шийтгэл хүртэл хадгалсан бол гэсэн байна тийм ээ. За тэгээ эндээс харахад бол тэр там гэдэг газар бол маш харанхуй, тэнд ямар ч гэрэл байхгүй, ямар ч нэгүсэл байхгүй, бурхны ямар ч тэр зөвлөгөө байхгүй тийм харанхуй хүн түнэр харанхуй газар юм байна гэдгийг болгож байна. 자, 여기 심판대까지 지키게 하셨으며라는 말씀이 있어요. За тэгээд бас шийтгэл хүртэл хадгалсан гэж хэлсэн байна тийм ээ. 자, 하나님이 지금 벌써 지옥에 들어가는 것은 심판을 받은 건데 또 다른 심판이 있다는 것을 알 수 있습니다. За эндээс харах юм бол тэднийг одоо тэр там руу хаячихсан байгаа шүү дээ. Тэгсээр нэ шийтгэл хүртэл хадгалсан гэж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр тэднийг бол одоо тамд хайсан нь зөвхөн одоо тэр шийтгэл тамд хайснаар шийтгэл нь дуусчихж байгаа биш. Дахиад шийтгэл байгаа гэдгийг илэрхийлж байна. 여기 심판 때는 하나님이 창조하신 세상을 심판하실 때를 얘기해요. 그때까지 그 마귀가 지옥 불구덩이에 있다가 세상을 사람들을 심판한 이후에 저들이 영원한 심판을 받게 된다고 하는 것을 여기에서 보여주고 있는 겁니다.
Тэгэхээр энэ шийтгэл хүртэл хадгалсан гэж байна. Энэ шийтгэл болохоор Бурхан өөрийнхөө бүтээсэн энэ дэлхийн ертөнцийг эцсийн шүүгээд тэгээд одоо шин тэнгэр шин газраар солих энэ ертөнцийг байхгүй болгох, сүрүүлэх, дуусгах тэр үеийн шийтгэлийг хэлж байгаа. Тэгэхээр тэр хүртэл болохоор тамд хаяад тэгээд тэгсний дараа тэр эцсийн шүүлтийн өдөр болохоор тэр бүх хүн төрлөختөнтэй хамт тэднийг дахин шүүж тэр мөнхийн там руу нэгмөсөн илгээх юм гэдгийг хэлж байгаа. 그래서 이 거짓된 자들, 거짓 선지자들의 미래도 이렇게 범죄한 천사들과 같이 지옥불에 던져져서 그들은 마지막 심판 때까지 그들이 그곳에서 고통을 당하다가 마지막 심판 때 더 큰 지옥의 무저갱에서 영원히 살게 될 것을 예고하는 것이다라고 볼 수 있습니다. За тэгэхээр энэ Тэнгэр элч нарыг хүртэл Бурхан ингэж хэлтрүүлэлгүйгээр ингэж тамд хайж гинжилж шийтгэл хүртэл хадгалсан юм бол тэр хуурамч багш нар буюу хуурамч иш үзүүлэгч нар гаж урсгалынхныг ч гэсэн Бурхан мөн тийхүү тэднийг гарцаагүй шийтгэж тамд хаяад тэгээд тэд тарчилж байгаад эцэстээ энэ дэлхийн эцэст тэр хамгийн сүүлийн шүүлтээр ороод тэгээд оёргүй гүнд тэр мөнхийн тамд насан турш үрд мөнхөд тарчлах болно гэж хэлж байна. 또 이 거짓 선지자들에 대한 심판에 대해서 두 번째로는 이 경건치 아니한 자들. 자, 이 사람들이 어찌 보면 이 거짓 선지자들이 심판을 받았던 거짓 선지자들이 장차 심판을 받게 될 모델로서 이렇게 증거를 합니다. За хоёрдугаарт нь болохоор одоо энэ нөгөө нэг хуурамч иш үзүүлэгч буюу хуурамч багш нарын одоо яаж шийтгүүлэх вэ гэдэг талаар одоо загварыг танилцуулж байгаа. Хэд хэдэн загварыг дурдсан гэсэн. Тэгээ нэг нь болохоор энэ одоо нүгэл үлдсэн тэнгэр элч нарын загвар. Хоёр дахь нь болохоор дахиад одоо тэдний ирээдүй ямар ирээдүйд тэднийг хүлээж байгаа вэ гэдэг загварыг дахин жишээ авч ярьсан байна. 옛 세상을 용서하지 아니하시고 오직 의를 전파하는 노아와 그 일곱 식구를 보존하시고 경건하지 아니한 자들의 세상에 홍수를 내리셨다. 그렇게 말씀했잖아요. За 5 дугаар ишлэлээр эртний дэлхийг хэлтрүүлэлгүйгээр харин итгэл сүсэггүйчүүдийн дэлхий дээр үер буулгахдаа зөвхт байдлыг тунхаглагч Ноог 8 хамгаалсан бол. 자, 이 패역한 자들, 어떻게 보면 경건하지 아니하는 자들은 참 패역하고 패기한 자들인데, 자, 그들을 하나님이 하나도 남겨두지 않고 물로써 다 죽였습니다. За энэ итгэл сүсэггүйчүүд буюу тэр одоо эрт үед амьдарч байсан тэр итгэл сүсэггүйчүүдийг болохоор Бурхан нэгийг ч хэлтрүүлэлгүйгээр үерээр шийтгсэн байгаа. 그래서 거짓 선지자들은 장차 홍수에서 멸망당한 이 경건하지 아니한 자들의 길을 가게 될 것을 모델로 이렇게 말씀을 한 거예요. Тэгэхээр тэр хуурамч багш нар бол хожим энэ итгэл сүсэггүйчүүдийг үерээр шийтгсэнтэй адил яг л тийм замаар явах болно гэдгийг хэлсэн байна. 그리고 세 번째로는 여기 6절에 보니까 소돔 고모라 성을 멸망하기로 정하여 제가 되게 하사 후세에 경건하지 아니할 자들에게 본을 삼으셨다 그랬어요. За 3 дугаарх одоо жишээ нь болохоор 3 дахь жишээ нь болохоор 6 дугаар ишлэл хожмын итгэл сүсэггүйчүүдэд жишээ болгохын тулд Содом ба Гоморрагийн хотуудыг үнсэн тавраг болгосноор ялалсан бол. 자, 여기 소돔 고모라 성을 예로 들어서 소돔 고모라의 이 패역한 죄로 인해서 불심판을 받은 사람들, 그들처럼 하나님이 이 거짓 선지자들도 하나님이 심판하실 것을 예로 들은 겁니다. Содом Гоморрагийн тэр бузар булаа тэр гим нүглийг устгахын тулд Бурхан дээрээс нь одоо гал буулгаж үнсэн тавраа болгосонтой адилхан яг л тийм шийтгэлийг хуурамч багш нар бүртгэх болно. 이 소돔 고모라의 심판은 거기 있는 것처럼 이 마지막 때도 이 경건하지 아니할 자들에게 본을 삼으셨다.
이렇게 말씀해요. Тэгэхээр хожмын итгэл сүсэггүйчүүдэд энэ Содом Гоморагийн шийдвэрийг жишээ болгосон гэж байгаа. 이거 참 두려운 말씀입니다. Энэ бол үнэхээр аимшигтай үг. 자, 후세에 경건하지 아니한 자들, 특별히 여기 오늘날 동성연애자들을 소도미스트라고 그러죠. 소도미스트. Энэ хожмын итгэл сүсэггүйчүүд гэсэн байгаа. Ялангуяа одоо орчин үеийн тэр нөгөө ижил хүснэнтэйгээ явуулдагчдыг болохоор бас өөрөөр содомистууд гэж нэрлэдэг. 자, 소돔의 고모라의 죄악이 동성연애입니다. 남자가 남자끼리, 여자가 여자끼리 이렇게 음란하는 것, 성적으로 타락한 모습을 이렇게 하나님이 심판하신 거예요. Тэгээд Содом Гоморогийн гол одоо гим нүгэл нь болохоор тэр ижил хүснэнтэйгээ явуулдаг гэсэн тийм эрэгтэй нь эрэгтэйтэйгээ эмэгтэй нь эмэгтэйтэйгээ явуулдаг гэсэн тийм одоо бозор гим нүгэлтэй байсан учраас тэднийг унсан товрог болгосон байгаа бурхан. 이 말씀을 보면 이 마지막 때도 후세에도 지금과 같이 이 동성연애자들이 가야 될 것은 분명 이렇게 소돔 고모라의 심판이 저들의 미래가 된다고 하는 것도 우리가 내다볼 수 있습니다. Тэгэхээр хожмын итгэл сүсэггүйчүүд буюу одоо хожмын гэхэр чи одоо бидний үйл гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ бидний үед ч гэсэн итгэл сүсэггүйчүүд буюу нийжил хүстэнгүүд бол маш их байдаг тийм ээ. Тэгээ тэд нар ч гэсэн цаашдын ирээдүйн бол яг Содом Гомора шиг тийм ирээдүй хүлээж байгаа. Тийм шийтгэл хүлээж байгаа гэж харж байна. 내가 이렇게 가만히 보면 특별히 요즘 들어서 전 세계가 미쳐 돌아가는 거예요. Ер нь ингээд би ингээ ажиглаад байхад ялангуяа одоо сүүлийн үед энэ дэлхийн ертөнцийн бол ер нь галзуурч солиорч явах шиг байна. 한국에도 이 차별금지법을 제정해가지고 다른 말로 하면 동성연애자법이에요. 동성연애를 합법화시키는 이런 그릇된 법을 갖다가 만들어가고 있습니다. Тэгээ Солонгост ч гэсэн одоо нөгөө ялгуурлан гадуурлалтын эсрэг хуулийг одоо баталсан байгаа. Тэгэхээр энэ ялгуурлан гадуурлалтын эсрэг хуулийг одоо өөрөөр нэрлэх юм бол ижил хүснүүдийн төлөөх ижил хүснүүдэд зориулсан тэднийг хамгаалах хууль гэж хэлж болно. Тэднийг бол ерөөсөө ялгуурлан гадуурхаж болохгүй. Хэрэг ялгуурлан гадуурхах юм бол тэдэн тэр хүмүүсийг одоо яллаж шийтгэнэ гэсэн тийм гаж буруу хуулийг хүртэл ингэж баталдаг болсон байна. 이미 그 유럽의 아주 많은 나라들이 동성연애를 갖다가 합법화시켰어요. Тэгээ Европын одоо маш олон улс орнууд бол энэ ижил хүснэнтэйгээ явуулдах явдлыг бол хууль ёсны болгосон байгаа. 여러분들도 잘 아는 스웨덴이라든지 노르웨이, 덴마크 또 네덜란드 сайн байна. Та нарын сайн мэдэх одоо Швед, Нидерланд, Голланд, Дан гэх мэтчлэн 또 아메리카에는 또 캐나다, 또 미국의 여러 주가 동성연애를 갖다가 합법화시켰습니다. За Америк хэвд хойд Америкт л гэхэд Америкийн олон одоо мужууд бас тэгээд Канад гэх мэт улс орнууд Мексик гэх мэтчлэн энэ улс орнууд ижил хүснэнтэйгээ явуулдах бол хууль ёсны хуулиар зөвшөөрсөн байгаа. 또 동성 결혼을 갖다가 또 합법화시켰어요. За тэгээд ижил хүснүүдийн хоорондоо гэрлэхийг ч гэсэн хууль ёсоор зөвшөөрсөн. 여기 있는 말씀과 같이 그건 저주받은 죄입니다. Тэгээ энд гарч байгаачлан энэ бүхэн бол үнэхээр хараал эдгээр хараагдсан гэм нүгэл юм аа. 반드시 하나님이 심판하실 거예요. Тэднийг бол бурхан заавал шийтгэх бол. 어느 나라든지 간에 그러한 죄악을 불러오면 하나님이 소돔 고모라의 불로 심판하시듯이 그 나라를 심판할 겁니다. Ямар ч улс орн байсан яг л одоо Содом Гоморочууд шиг ийм ижил хүснэнтэйгээ явуулахыг одоо ингэж дэмжиж өөгшүүлэх юм бол бурхан яг л тэдний дээр Содом Гомора шиг сүрлийг авчрах болно. 우리에게 주어진 시간이 그렇게 많지 않은 것 같아요.
Тэгээ бидэнд ер нь өгсөн үлдсэн цаг хугацаа бараг байхгүй тийм их биш бололтой их биш болсон юм шиг байна. 자, 이 동성연애자들을 갖다가 아주 아름답게 포장을 해서 그것이 어떻게 보면 성적인 다양성이다. 때로는 뭐 그렇게 할 수 있다라는 것을 이렇게 사람들에게 포장해서 말하는 아주 불이한 방송들이 한국에 많습니다. За тэгээд энэ ижил хүснүүдийн явдлыг болвол одоо их л гоё тийм ээ гоё үгээр ингэж одоо юу гэх ингэж бэлгийн уутаар ингэж гоё боодог. Тэгээд бэлгийг их гоё өнгөлөг харагдуулдаг шүү дээ. Гадуур нь гоё цаасаар боочхоор яг тэрүүн шиг тэр гоё сайхан үгсээр ингэж боогоод тэгээд тэднийг болвол байх ёстой зүйл энэ бол бэлгийн одоо олон талт чийг хандлах ч гэдэг юм уу эсвэл энэ бол ийм одоо төрөлхийн ийм хүн байж болно гэх мэт ийм үгсээр бол хүмүүсийн тархийг угааж хүлээн зөвшөөрөх гэж оролддог хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сувгуудаас Солонгост хэд хэд байдаг. 그 동성연애는 참 하나님의 창조의 질서를 파괴하고요. Ижил хүснүүдийн явдал бол үнээр бурхны тэр бүтээлийн тэр эмх цэгцсний эсрэг тэрсэлж байгаа тэр эмх цэгцийг нурааж байгаа амьсгалтай үзэгдэл. 자, 부모와 자녀의 관계를 가진 가족의 질서나 가정의 질서를 파괴합니다. Тэгээд эцэг гих үр хүүхэд гих мэтчлэн одоо энэ гэр бүлийн тэр тогтолцоо, гэр бүлийн тэр нэгжүүдийг устгаж байгаа, гэр бүлийн тогтолцоог сөөрүүлж байгаа. Үнэхээр одоо тийм харгас аимшигтай гэмнэг бол юм аа. 또 하나님이 자연 세계에 주신 어떤 도덕이라든지 윤리의 질서도 무너뜨려요. Бас бурхан энэ байгаль ертөнцид өгсөн тэр ёс суртахуун, ёс зүй гэж зүйлийг бас сөөрүүлж байгаа гэмнэг бол юм аа. 아주 가장 악한 죄악입니다. Энэ бол үнэхээр аимшигтай, хамгийн адгийн тийм гэмнэг бол юм. 자, 그들을 하나님이 심판하시는 것처럼 거짓 선지자의 길도 바로 이 동성연애자들을 심판하시는 소돔 고모라의 불심판을 받을 것이다라는 것을 사도 베드로가 얘기하는 거예요. За тэгээд тэр тийм хүмүүсийг одоо шийтгсэн Содом Гоморагийн шийтгэлтэй адилхан шийтгэллийг тэр хуурамч багш нарт бурхан өгөх болно. Хуурамч багш нарыг хуурамч иш үзүүлэгчдийг бурхан тийхүү Содом Гоморатай адилхан шийтгэлээр шийдэх болно гэж. 두려워해야 됩니다. Тиймээс айх хэрэгтэй. 또 주변에 그런 사람들이 있으면 뜯어 말겨야 돼요. Түрээ бид эргэн тойронд тийм хуурамч одоо зүйл номлож идэг хүмүүс ах юм бол үнэхээр одоо ятгаж тэдрийг болиулах хэрэгтэй. 절대로 용납하거나 타협해서는 안 됩니다. Ерөөсөө тийм хүмүүсийг булцсан твчиж юм уу эсвэл тэдэрт эвлэрч болохгүй. 그것은 그 사람만 망하는 것이 아니라 타협하는 사람도 망하는 거기 때문에. Ягаад гэвэл зөвхөн тэр хүмүүс сүйрээ зогсохгүй тэр хүмүүстэй эвлэрсэн тэднийг одоо хүлцэж твчиж өнгөрүүлсэн хүмүүс нь ч гэсэн адилхан сүйрдэг учраас. 노아 시대의 폐괴에 따른 단어가 바로 그런 메시지도 담겨 있습니다. 폐괴라는 말이. Юу лээ? Ноагийн үед ч гэсэн хүмүүс тэгж бузар муу болсон гэж байгаа тийм ээ. Тэгээ бузар муу болсон гэдэг маань ерөөсөө ийм утгатай юм аа. 자, 여기 우리 잠깐 쉬었다 좀 하시자고요. За түр завсарлаад өргөлжлүүлье. Бол 7 дугаар ишлээс харах юм бол бурхан тэр садар явдлаар дарамтлагдсан зөвхт Лотыг аварсан юм аа гэж байна тийм ээ. Тэгээ зөвхт Лот гэж хэлсэн байна. 어떻게 보면 아까 말씀을 통해서 우리가 좀 살펴볼 수 있는 것은 홍수나 또 소돔 고모라를 통해서 하나님이 의인은 지켜주시고 건져주신다는 메시지가 숨어 있어요. За тэгэхээр түрүүчийн бас ярьсан жишээнүүд дээрээс харж байхад бурхан
зөвхт тэр одоо Ноагийн үерийн үе болоо Содом Гоморагийн жишээн дээрээс харж байхад бурхан зөвхт хүмүүсийг бол ямар ч байсан хамгаалдаг гэсэн мессеж энд агуулгадж байгаа. 자, 홍수에서는 노아의 그 가족들을 하나님이 구원해 주셨고, За тэр үерийн шийтгэллийн үед бол бурхан Ноагийн гэр бүлийн 8 хүнийг хамгаалсан. 또 소돔 고모라에서는 롯과 그 가족을 하나님이 건져 주셨지요. За Содом Гоморагийн шийтгэллийн үед болохоор Лот болон түүний гэр бүлийг бас аварсан байгаа. 자, 그들이 그 패역한 세대에서 어떤 마음을 품었는지를 이제 8절에 한번 우리가 여기 살펴볼 수가 있어요. За тэгэхээр тэр бузар муу үед тэд ямар зүрх сэтгэлтэй амьдарч ирсэн бэ гэдгийг 8 дахь ишлэлээс харж байна. 이는 이 의인이 그들 중에 거하여 날마다 저 불법한 행실을 보고 들음으로 의로운 심령이 상함이라 그랬어요. Тэдний дунд амьдрагч тэрхүү зөвхт хүн өөрийн харж сонссон тэдний ёс бус явдлаас болж зөвхт сэтгэл нь өдрөөс өдөр шаналан зовж байсан гэж. 의인이라는 말은 하나님 앞에서 말씀대로 바로 사는 사람을 의인이라고 합니다. 그래서 Тэр зөвхт хүн гэдэг бол ямар хүнийг хэлж байгаа гэхээр энэ бузар муу дэлхий дээр бурхны өмнө бурхны үгийн дагуу амьдардаг хүмүүсийг хэлж байгаа. 의로운 심령이라는 것은 어떤 의미가 있냐면 의로운 심령이라는 것은 하나님 앞에서 이러면 안 되는데 하는 안타까움의 그 심정을 의로운 심정이라고 그래요. За бас энд зөвхт сэтгэл гэж гарч байна тийм ээ. Тэгэхээр зөвхт сэтгэл гэдэг нь болохоор бурхны өмнө ингэж болохгүй шүү дээ гэсэн, ингэж болохгүй юмсан гэсэн тэгэж шаналсан тийм зөвхт сэтгэлийг зөвхт сэтгэл гэж хэлж байгаа. 이 거짓 선지자들이나 이 불의한 자들의 모습을 보면서 우리 의인들은 그런 모습들을 보고 안타까워하고 괴로워하고 답답해하고 때로는 참 하나님 앞에 호소하는 그런 상한 심령이 있어야 됩니다. Тэгэхээр энэ бузар муу ертөнцид тэр ёс зарчимгүйчүүдийн явдлыг хараад зөвхт хүмүүсийн зөвхт сэтгэл нь ингэж шаналж, зовж, харамсаж, халаглаж заримдаа бурханд ч гэсэн үүнийг мэдүүлж одоо бурханд ч гэсэн хашгираа мэдүүлдэг байх ёстой юм аа. 자, 주께서 경건한 자는 시험에서 건지실 줄 아시고 불의한 자는 형벌 아래 두어 심판 날까지 지키신다 그랬어요. За цааш нь 9-р эшлэгийг харах юм бол итгэл сүсгтэй хүмүүсийг сорилтоос яаж ангижруулах ба зөвхт бас хүмүүсийг шүүлтийн өдөр хүртэл шийтгэл дор яаж барихаа эзэн мэдтгэ. 자, 경건한 사람을 하나님이 여러 가지 시험과 또 난관 속에서도 하나님이 건져 주십니다. Итгэл сүсгтэй хүмүүсийг бурхан элдвийн сорилт болон бузар муу явдлаас бол ангижруулж өгдөг. 그러나 불의한 이 소돔 고모라나 또 노아 시대의 이런 패역한 자들, 또 거짓된 자들, 이런 사람들은 반드시 하나님이 심판하신다는 것을 심판 날까지 지키신다 이렇게 표현한 거예요. Харин зөвхт бас хүмүүс юм уу альсгөл одоо тэр Ноагийн үер болохоос өмнөх тэр бузар муу явдалтай хүмүүс альсгөл энэ хуурамч иш үзүүлэгч хуурамч багш нар гэхэд ийм хүмүүсийг болохоор эзэн шүүлтийн өдөр хүртэл шийтгэл дор барьж байдгаа гэсэн юм. 자, 여기 10절 말씀에 어떻게 보면 이런 모습들을 전체적으로 결론적으로 말씀을 했다고 볼 수 있습니다. 10절에. За 10 дугаар эшлэл нь болохоор саяны дурдсан бүх үгнүүдийг одоо цэгцэлж базж өгсөн гэж хэлж болох юм. 자, 그 시대에 이 거짓된 교사들이 거짓된 선지자들이 교회 안에 들어와서 성도 앞에 행한 그 모습들은 과거부터 있었던 그 노아 시대의 패역, 소돔 고모라의 패역, 또 자기 위치를 떠난 천사 그들의 모습과 동질성을 가지고 있는 모습입니다. 무엇을 가진? 동질성. 어떻게 보면 하나와 같은 어찌 보면 과거부터 패역하고 또 소돔 고모라의 죄악이 있고 노아 시대에 패역한 죄를 지었던 사람들의 모습이 동일한 모습이 갖고 있다는 거예요. 거짓 선지자들과 같이 동일한 모습.
За тэгэхээр тэр чуулганд шургалж орж ирээд тэр чуулганы итгэгчдийг хуурамч сургаалаар ингэж толгойг нь эргүүлж төөрөлдүүлж байгаа тэр хуурамч багш нарын тэр дүр төрхөл гинтхэн гараад ирсэн биш. Бүр Ноагийн үеэс бүр эрт дээр үеэс байсан тэр Ноагийн үеийн тэр юу бузар муу явдалтай хүмүүс бас Содом Гоморагийн үеийн тэр ижил хүснүүд бас тэгээд юу завхарсан тэр нүгэл үлдсэн тэнгэр элч нар гэх мэтчлэн бүр тэдэртэй яг адилхан мөн чанарын хувьд бол яг адилхан юм гэдгийг хэлж байгаа. 자, 영주주의 이단들이 어찌 보면 이 육체는 악하고 영은 거룩하다 하면서 이원론 사상을 가졌는데 이 사람들은 육체가 악하다고 생각한 사람들 가운데 에피쿠레오라고 하는 학파가 있어요. 이 사람들은 자기의 육체는 악하기 때문에 육체를 마음대로 사용했습니다. 동성연애뿐만 아니라 성적인 타락을 갖다가 아주 그렇게 저질렀는데 그런 모습에 대해서 사도 베드로가 이렇게 특별히 육체를 따라 더러운 정욕 가운데 행하며라는 말씀으로 저들이 심판을 받을 것을 얘기를 한 겁니다. За тэгэхээр энэ 10 дугаар ишлэл дээр ялангуяа ялзарсан хүсэл тачаалт махбодоо өгшүүлдэг гэж Илч Петр хэлсэн байгаа тий. Тэр энэ болохоор ялангуяа юуг илэрхийлж байна гэхээр тухайн үед нөгөө юу хамгийн их хүчтэй дэлгэрчсэн гаж орсгол бол гностик үзэлт тий гностицизм гэдэг. Гностик үзэлтнүүд болохоор ерөөсөө ингээ хоёр туйлт үзлийг дэлгэрүүлдэг байсан. Тэр нь болохоор махбод бол бузар булаа сүнс бол ариун юм гэж. Тэгээд тийм болохоор бид нар бол одоо ингээд сүнсээр амьдарч байгаа хүмүүс сүнс маань аврагдчихсан. Тэгэхээр энэ махан биеийг бол гаргуунд нь хайж болно. Энэ махан бие бол нэгэнд бузар тэр сүнсний авралт ингээд багтаагүй. Тэгэхээр махан биеэрээ юу ч хийж болно гэд ялангуяа бол тэр юу бэлгийн тэр элдв ёс суртахуунгүй явдал садар самуун завхаа явдлыг бол дээд зэргээр үлддэг түүнийг зөвшөөрдөг тийм байсан. Тэгээ ялангуяа тэдний нэг урсгал алга эпикурийн урсгал эпикурийн сургаалыг дагдаг тэр хүмүүс нь болохоор ийм бэлгийн хувьд ясвартхуунгүй завхарсан ийм амьдралыг хүмүүс сурталчилж махбодоо бол яаж ч ашиглаж болно. Энэ бол ямар ч одоо авралтай холбоогүй юм гэж ингэж хөдөл хөрмөг сургадаг гэсэн. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн шийтгэл бол яг эртээр үеийн тэр Содом Гоморочтой адилхан байх юм гэж Петр хэлсэн байна. 주관하는 일을 멸시하는 자들에게는 형벌할 줄 아시느니라 그랬는데요. Мөн цааш нь эрх мэдлийг үл тоомсоролдог хүмүүсийг яаж барихаа тэр мэднэ гэсэн. 여기 주관하는 일은 첫째는 하나님이시죠. 하나님을 대적하는 자들 그들을 하나님이 심판하신다는 말씀이죠. Тэр эрх мэдэл гэдэг бол бурхныг хэлж байгаа шүү дээ. Бурхны эрх мэдлийг эрх мэдэл угаасаа бурхнаас ирдэг тийм ээ. Тэр эрх мэдлийг эсэргүүцэгч, үл тоомсорлагч хүмүүсийг ч гэсэн бурхан яаж шийтгэхээ мэддэг. 멸시한다고 하는 것은 하나님의 말씀을 부정하고 또 하나님의 말씀 앞에서 다르게 살아가는 모습이 어찌 보면 주관하는 일을 멸시하는 모습이라고 할 수 있어요. Тэгэхээр энэ үл тоомсоролдог гэдэг энэ эрх мэдлийг үл тоомсоролдог гэдэг нь болохоор нэг үсэндээ бурхны үгийг үл тоомсоролдог. Тэр үгийн өмнө бурхны үгийн өмнө буруу замыг буруу сонголтыг хийж амьдардаг гэсэн үг. 또 여기 주관하는 이들이라는 것은 때로는 주의 종들을 지칭하기도 합니다. За мөн энэ эрх мэдэл гэдэг нь зарим тохиолдолд бас эзний зарцлаарыг нэрлэдэг байгаа. 자, 각 교회에 세운 하나님의 종들의 말을 듣지 않고 그들의 진리를 해방하고 대적하는 자들. 그들을 하나님이 심판하신다는 거예요. Чуулгануудад бурхнаас томилогдсон бурхны зарцнаар буюу одоо пастор, удирдагч нар тэднэрийн тэр эрх мэдэл, тэдний тунхаглаж байгаа үгийг, бурхны үгийг үл тоомсорлож эсэргүүцдэг хүмүүсийг хэлж байна. 자, 이 거짓된 자들의
행동을 한번 보세요. 이 사람들이 얼마나 교만하고 완악한지 이 사람들의 모습을 이렇게 표현합니다. За тэгээд тэр хуурамч багш нарын ямар дүр төрхтэй юм бэ гэдгийг харах юм бол энд маш тийм бардам, сэхүүн, ихэмсэг гэдгийг бид нар харж байна. 네 가지 모습을 가졌어요. 여기 보니까 이들은 당돌하고 그랬어요. 당돌하고. За дөрвөн үгээр энд илэрхийлсэн байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор шазрун гэсэн байна. 당돌하다는 말은 교만한 마음을 가지고 결코 자기의 고집을 꺾지 않고 어찌 보면 자기의 고집대로 행하는 사람, 그런 사람을 당돌하고라는 말로 표현합니다. За шазрун гэдэг нь болохоор ерөөсөө маш юм бардам тэгээд өөрийнхөө үзэл бодлыг зөв гэд итгэчихсэн. Тэгээд тэр ерөөсөө бууж өгдөг. Тэр маш тийм зөрүүд муухар эцэг хүртэл өөрийнхөө үзэл бодлыг тулгадаг гэсэн үг. 또 자긍하며라는 말은 자기의 잘못된 진리, 자기가 잘못된 가르침을 어찌 보면 오히려 그것을 자랑으로 여기고 또 사람들 앞에서 굴복할 줄 모르는 그런 행동을 한다는 거예요. Дараа нь болохоор дур зоргоороо авирлагч гэсэн байна. Дур зоргоороо авирлагч гэдэг нь болохоор бас одоо өөрийнхөө дураар авирладаг, буруу авирладаг. Тэгээ тэрийг болохоор бас хүмүүст тулгадаг яг тэрүүгээрээ одоо амьдрах гэж зүтгэдэг тийм хүмүүсийг хэлж байгаа. Бас зөрүүд. 또 이 사람들은 떨지 않고 그랬습니다. За бас тэд нар айдаггүй гэсэн байна. 떨지 않는다고 하는 것은 자신의 잘못된 것을 깨닫지 못할 뿐만 아니라 돌이킬 줄 모르는 사람들이라는 뜻이에요. Айдаггүй гэдэг нь болохоор өөрийнхөө гин бурууг ойлгодгүй, хүлээн зөвшөөрдөггүй, тэгээд тэрүүнээс эргэж буцдаггүй гэсэн үг. 그러니까 이런 사람들은 아주 거침이 없지요. 떨지 않으니까 아주 용감합니다. 잘못됐는데도 불구하고 끝까지 자기의 주장을 앞세우는 사람들이에요. Тэгээд эдгээр бол ерөөсөө зогсохыг мэддэггүй. Өөрийгөө одоо зөв гэж үзсэн тэр зөрүүд тийм замтай учраас ерөөсөө тэр айдаггүй тий зөрүүд тийм учраас одоо юунд ямар ч цаадыг бол үл тоомсорлож өөрийнхөөрөө зүтгэдэг. 그런가 하면 네 번째로 영광 있는 자들을 비방했다고 그랬습니다. 네? 네 번째로는 이 거짓된 자들의 특징이 영광 있는 자들을 비방했다, 뭐 회방했다 그런 뜻이에요. За бас Тэнгэрлэг сүр хүчийг доромжилдог гэж байна. 그 영광 있는 자들은 누구냐면 하나님이 세운 종들입니다. За Тэнгэрлэг сүр хүч гэдэг нь юу хэнийг хэлж байгаа юм бэ гэхээр Бурхны томилсон юу зарцнарыг хэлж байгаа. Бурхны зарцнарыг. 비방했다는 것은 하나님의 종들의 말을 비웃고 조롱하고 때로는 그들이 말하는 것을 회방하고 대적했다는 뜻이에요. За тэгээд доромжлон гэдэг бол тэр Бурхны зарц нарын үгийг юу дагдаггүй, дуулуургүй байдаг. Тэгээд тэднийг элдв үгээр гутаан доромжилдог гэсэн үг. 초대교회 후메네오와 빌레도 또 요한 3서에 나오는 디오드레베 같은 사람이 바로 그런 사람들입니다. За тэгээд анхны чуулганы үед байсан Хуменай болон Филет мөн Диметр гэх мэт хүмүүс байгаа. 자, 이런 사람들이 어떻게 보면 거침없이 하나님의 종들을 대적하고 때로는 그 진리에 대해서 조롱하고 비방하는 그런 짓을 했는데 거짓 선지자들의 삶의 모습이 바로 그런 모습들이에요. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс бол маш тийм юу дуур зоргоороо тэгээд зөрүүд мөнхөг тэгээд өөрсдийнхөө зөв гэж үздэг тэгээд бардам тэгээд Бурхны тэр үгийг болон Бурхны зарц нарыг гутаан доромжилдог тэгээд айхаа мэддэггүй тийм хүмүүс байна. юу хууралж багш нар. 그런데 그 11절 말씀부터 보면 이런 거짓된 자들과 비교되게 바른 하나님의 종들은 그와 다른 모습을 보여주고 있습니다.
Харин 11-р ишлээс харах юм бол энэ хуурамч багш нартай харьцуулаад зөв багш нар энэ талаар өгүүлж байна. 자, 더 큰 힘과 능력을 가진 천사들도 주 앞에서 그들을 거슬러 비방하는 고발을 하지 아니하느니라 그랬어요. Сүр хүч болоод хүч чадлаар агууч тэнгэр элч нар эзний өмнө тэдний эсрэг доромжлын шүлтийг авчирдаггүй. 자, 이 거짓된 자들과 이제 비교된 참된 종들의 모습을 베드로가 천사들의 모습을 비유해서 증거한 겁니다. Тэгээ хуурамч багш нартай харьцуулахад жинхэнэ багш нарын дүр төрх ямар байдгийм бэ гэдгийг энэ тэнгэр элч нараар зөвөрлүүлж өгүүлсэн байна. Петр. 그 유다서 1장 9절에 보면 이 미가엘 천사가 모세의 시체에 대해서 마귀와 다투고 변론하는 모습이 나옵니다. За Юда номын 9-р ишлээс харах юм бол тэр тэргүүн тэнгэрлэгч Михаил Мосегийн биеийн талаар диаволтой сөргөөцөлдөж маргалцсан гэж хэлсэн байдаг. 그 천사장 미가엘이 사단과 다툴 때 감히 회방하는 판결을 쓰지 않고 다만 말하되 주께서 너를 꾸짖으시기를 원한다. 그렇게만 말했어요. За тэгээд ингээд тэр тэргүүн тэнгэрлэгч Михаил диаволтой маргалдахдаа тэр диаволын эсрэг доромжлын шүлт явуулахыг зүрхлээгүй, харин эзэн чамайг буруушааг гэж хэлсэн байдаг. 어떻게 보면 천사장 미가엘은 하나님의 군대 장관으로서 더 큰 힘과 능력을 가지고 있는 천사입니다. Тэгэхээр Михаил бол бурхны одоо дайчдын тэргүүн тийм ээ жанжин нь шүү дээ. Тэгээд тэргүүн жанжин гэдэг утгаараа бол түүнд маш их хүч чадал, эрх мэдэл байсан. 그런데 이 천사장 미가엘이 하나님의 명령을 순종할 때 그 하나님의 명령을 순종하는 걸 방해하는 마귀를 꾸짖을 수 있습니다. 그가 Тэгээд Михаил бол мэдээж бурхны тушаалыг дуулууртай дагаж биелүүлж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр бурхны үгийг тушаалыг дуулууртай биелүүлэхэд нь саад хийж байгаа диаволтой бол яаж тэмцэлдэж түүнийг одоо юу шүүж зэмлэх эрх мэдэл хүч чадал нь бол байсан. 근데 미가엘은 그 마귀를 꾸짖지 않고 오히려 주께서 너를 꾸짖으시길 원한다고 말한 거예요. Гэхдээ Михаил бол ерөөсөө тэр диаволын эсрэг доромжлын шүүлтийг явуулж зүрхлээгүй гэж байна. Явуулахыг үл зүрхлэн харин эзэн чамайг буруушаагэ гэж хэлсэн байна. 이것은 미가엘이 하나님의 주권을 높이면서 자신은 종의 위치를 지키는 모습입니다. Тэгээ энэ бол ерөөсөө юг харуулж байгаа нэхээр Михаил бол бурхны зарц байгаа. Тэгээд яг бурхны зарцын тэр байр суурин дээрээ байж чадсан. Тэгээд бурхны эрх мэдлийг харин ингэж өргөмжилж, эрх мэдлийг илүү товойлгож харуулж тэр эрх мэдлийг тэр шүүх эрх мэдлийг эзэнд үлдээсэн. Эзэн бурханд үлдээсэн гэдгийг харж байна. 그렇기 때문에 참된 종의 모습은 이것처럼 하나님의 권위 앞에 자신의 위치를 지키는 사람들이 자기가 종이구나. 자기는 하나님을 순종하는 사람이구나. 라는 것을 지키는 사람이 참된 종의 모습을 가지고 있다라고 이 거짓된 자들과 비교해서 말을 합니다. Тэгээд Петр 2-р Петр руу эргээд очиход тэдний тэнгэр элч нар эзний өмнө тэдний эсрэг доромжлын шүлтийг авчирдаггүй гэд. Энэ нь болохоор саяны Юда номон дээр Михаилын жишээн дээр ярьсан байгаа тийм энэ жишээг өгүүлж байгаа. Тэгэхээр жинхэнэ зарц гэдэг бол бурхны эрх мэдлийг бүрэн дөрөн хүлээн зөвшөөрч бурхны тэр бүрэн дөрөөс эрх мэдлийн өмнө өөрөө бол зөвхөн зарц төдий юм а гэдгийг мэдэж тэгээд тэр зарцынхаа байр суурин дээр л байж чаддаг хүнийг одоо бурхны жинхэнэ зарц гэж хэлж байгаамаа. Тэгээ энэ үүнийг нөгөө хуурамч багш нар харин тийм байж чаддгүй. Гэтэл одоо жинхэнэ бурхны зарц бол одоо яг тэнгэр илч хэрнээ одоо эзний эсрэг доромжлын шүлтийг авчираагүй одоо Михаилтай адилхан яг тийм байдгиймаа гэдгийг Петр энд харьцуулж өгүүлсэн байна. 여기 12절로 18절에는 이 거짓 선지자들의 어떤 멸망받기로 작정된 그 본질적인 인격,
본질적인 모습들을 다시 반복해서 이야기합니다. 12-аас 18 доор ишлэл хүртэл болохоор энэ хурамч багш нарын тэр суурилд тушаагдахаас аргагүй тэр одоо үндсэн тэр мөн чанар энэ талаар дахин давтаж өгүүлсэн байгаа. 자, 그 모습이 뭘까? 여기 12절에 이렇게 말씀합니다. Тэр үндсэн одоо дүр төрхүүд нь ямар гэдэг юм бэ гэхээр 12 доор ишлээс эхлэх юм байна. 자, 그러나 이 사람들은 본래 잡혀 죽기 위하여 난 이성 없는 짐승 같아서 이런 표현을 써요. Харин тэд мэддэггүй зүйлээ доромжилдог нь баригдаж устгахын тулд л зөнгөөрөө төрж идэг хэлгүй адгуустай адил юм аа гэсэн. 자, 잡혀 죽기 위해서 어떻게 보면 우리가 몽골에서는 유목민 사회니까 양이라든지 염소라든지 야크라든지 말이라든지 소라든지 다 잡아먹지요. Тэгэхээр энд баригдаж устгахын тулд л зөнгөөрөө төрж байдаг хэлгүй адгуус гэсэн байна. Тэгэхээр монголчууд болохоор одоо нөгөө мал ингээд өсгөж хариулж өсгөж бойжулдаг тийм ээ. 그 이성 없는 짐승이라는 것은 어찌 보면 자신의 미래를 알지를 못하고 또 현재 자기가 어떤 위치에 있다는 것을 깨닫지를 못하는 짐승. 어찌 보면 그런 모습을 이 거짓된 자들이 본능적으로 가지고 있다는 거예요. Тэгэхээр нөгөө зүгээр л одоо зөнгөөрөө төрж байдаг хэлгүй адгуус гэсэн. Энэ болохоор одоо бас нөгөө ухаангүй адгуус гэж хэлж болох юм л да. Тэгэд энэ ухаангүй адгуус бол одоо өнөөдөр би яагаад амьдарч байгаа, ирээдүйд би юу болох уу, яах вэ, миний ирээдүй чинь яах вүлээ гэх мэтчлээ ийм одоо бодох, ухаарах тийм одоо чадамж байдаггүй. Тэгэхээр яг тийм адгуустай хуурамч багш нарыг зөвлөсөн. 우리가 하나님의 사람으로서 간혹 가다가 자기가 뭘 해야 될 사람인지를 모르고 행동하는 사람들이 있어요. Тэгээ бурхны хүмүүсийн дунд ч гэсэн бас би одоо бурхны зарцын хувьд юу хийж амьдрах ёстой вэ? Яаж амьдрах ёстой вэ гэдгийг ч мэдэхгүй явж идэг хүмүүс байдаг. 어떻게 보면 그런 사람을 이성을 상실했다 그렇게 표현할 수도 있습니다. Тэр юм хүмүүсийг одоо ухаанаа алдсан хүмүүс гэж хэлж болох юм. 자, 마땅히 우리가 무엇을 말하고 어떻게 행동해야 될 것인가를 알고 있어야 되는데 이성이 없는 사람은 그냥 입에서 나오는 대로 말을 하는 거예요. 아무 생각 없이. 그래서 자기의 현재 모습도 바로 살지를 못하고 자기의 미래가 어떤 미래가 될지를 깨닫지를 못하고 허튼 소리를 지절거리는 거예요. Эрүүл ухаантай хүмүүс бол ер нь өөрийнхөө хэлж байгаа болоо үлдэж байгаа ингээ хянах чадвартай байдаг шүү дээ тий би юу хэлж байна юу ярьж байна гэдгийг. Гэтэл энэ ухаанаа алдсан хүмүүс болохоор ерөөсөө тийм бодох ерөөсөө ярьж байгаа үлдэж байгаа боддгоо шууд л одоо амандаа орсныг л шууд хэлж байдаг ярьж байдаг тийм хүмүүс байдаг. Тэгээд өөрсдийнхөө одоогийн байр байдлаа ч ухаарч ойлгохгүй цаашдын миний ирээдүй яах вэ? Би чинь яаж амьдрах ёстой хүн блэ гэдгийг ч ерөөсөө ойлгохгүй явж идэг. 자, 우리가 보통 이런 사람들을 어떤 사람이라고 그러죠? Тэгээд бид нэр ийм хүнийг ер нь ямар хүн гэж хэлдэг вэ? 때로는 바보 같은 사람 뭐 이렇게 표현하고요. Тэнийг хүн гэж хэлдэг. 또 미련한 사람. бас монхог хүн гэдэг 아무 생각이 없는 사람. эсвэл ямар ч бодлого хаангүй хүн гэдэг. 이 거짓 선지자들은 자기가 누구인지를 그래서 모르는 사람들이에요. Гэрийн хуурамч багш нар болохоор яг үүнтэй адилхан өөрсдөө ч хэн гэдгийг мэдтгүү хүмүүс. 그래서 그 내용을 그 아래 보면 그 알지 못하는 것을 비방하고 그들의 멸망 가운데서 멸망을 당한다 이렇게 표현합니다. Тэгээд цааш нь тэднийг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэд мэддэг тэгээд энэ тухайн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэд мэдтгүү зүйлээ доромжилдог гэж хэлсэн байна. 자, 사도들이 전해준 그 바른 진리의 말씀을 알지도 못하면서 덮어놓고 비방하는 거예요. Тэр элч нарын тунхаглаж байгаа тэр зөв үннийг
ерөөсө мэдэхгүй тэр зөв үнэн чи ер нь юу юм бэ гэдгийг өөртөө судлаачгүй, ойлгоочгүй, мэдээчгүй байж аж тэднийг одоо шүүмжилж тэдний эсрэг юм ярьж идэг гэсэн. 하나님은 그들을 멸망 가운데서 멸망을 당하게 하십니다. Тийм учраас бурхан тэдэндээ адил мөн устгана гэсэн. 결과적으로 하나님의 심판으로 멸망을 받기로 예정된 사람이 거짓 선자의 본질이에요. Эцэст бурханы тэр шүүлтийг хүртэж яллагдана, шийтгүүлнэ гэдг нь урдаас тогтоогдсон хүмүүс бол энэ хуурамч багш нар юм аа. 불의의 값으로 여기 불의의 싹쓸 당한다고 그랬죠. 불의의 값으로 불의를 당하며. За тэгээ 13 дээр ингэхдээ тэд буруу үлийнхээ төлөөсөнд зовдгоо. 자, 불의의 값으로 불의를 당한다라는 말이 무슨 말일까요? Буруу үлийнхээ төлөөсөнд зовдөг гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 자기가 하나님이 심판하시는 길을 걸어가다가 결과적으로 거기에서 하나님의 심판을 받는다는 거예요. Тэгээ бурхны тэр шийтглийн замаар явсаар байгаа л тэр эцэстээ бурхны шийтгэлийг амснаа л гэсэн үг. хүртнэ л гэсэн. 그러면 저 불구덩이 속으로 덤벼 들어가는 거하고 똑같습니다. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө хөлөөр тэр гал руу яваад орж байгаатай адилхан юм. 자, 거짓 선자들이 그런 길에 용감하다는 거예요. Тэр ийм зүйлдээ тэд нар маш зоригтой байдаг. 또 낮에 즐기고 노는 것을 기쁘게 여기는 자들이라고 그랬어요. За бас тэднийг өдрийн цагаар наргиж цэнгэх дуртай гэсэн байна. 자, наргиж цэнхийг жаргал гэж тооцдгоо. 자, 어찌 보면 하나님이 낮이라고 하는 것은 일하라고 주신 시간들입니다. Тэгэхээр өдрийн цаг гэдэг бол бурхан биднийг ажил хөдөлмөр хий гэж өгсөн цаг байгаа. 자기에게 주어진 일을 하지 않고 그 시간에 방탕하고 사치하고 타락한 그런 삶을 살아가는 자들이라는 거예요. Тэгээ өөрт нь өгсөн тэр цаг хугацааг яг зориулалтаар нь ашиглаж тэр ажил хөдөлмөр хийхээ оронд тэр өдрийн цагаар наргиж цэнгэж тэр замраагүй амьдрах дуртай түүнийгээ жаргал гэж боддгоо. 이런 사람을 점과 흠이라고 결론을 짓습니다. тэднийг толб сэвтэй гэж хэлсэн байна. 점과 흠이라고 할 때 어떤 아름다운 그림에 점이 하나 딱 찍혔어. 그러면 그 금이 배려버리는 거예요. Энэ толб өөсөв гэдгийг бид нар яаж ойлгож болох вэ гэхээр одоо маш үзэсгэлэнтэй эсвэл маш үнэтэй одоо тийм алдартай одоо уран зургийн бүтээл байлаа гэж бодъё л доо. Гэтэл тэнд нэг толб одоо үүсчих юм бол эсвэл нэг өөсөв гаргачих юм бол тэр үнцэнтэй урлагийн бүтээл маань ямар ч үнцэнгүй болчдөг. Тэгэхээр толб өөсөв гэдэг бол тийм байдаг байна. 아주 그 비싼 물건을 그전에 한번 봤는데요. 비싼 물건이 있는데 그 비싼 물건을 아주 싸게 내놨어요. 왜 싸게 내놔 했더니 비싼 물건인데 거기에다가 스크래치가 났어. 쫙 그어가지고. 그러니까 그것 때문에 값어치가 100만 원짜리가 15만 원에 나왔어요. 100만 원짜리를 15만 원에 팔았어요. 그럼 나는 그걸 주워 샀는데 그게 흠이더라고. Тэгээд уул нь бол яг өөрийнх нь өртөөг үн нь болохоор юу сая одоо төгрөгийн үнэтэй тийм нэг зүйл байсан гинэ. Тэгээд тэр нь болохоор 150 мянган воноор ингээд зарж исэн. Тэгээд яагаад ингээд ийм хямдхан ийм үнэтэй зүйлийг ийм хямдхан зарж байгаа юм бэ гэж асуусан чинь ингээд юу яцсан ингээд зураас өссөн. Тэгээд ингээд хямдруулж зарж байгаа маа гэд. Тэгээд тэрийг пастор худалдаж авсан гэнэ л дээ. Тэгээд тэр хэдийгээр тийм өндөр үнцэнтэй сая оны үнэтэй зүйлсэн ч гэсэн тэр ганцхан зурааснаас болоод ингээд өөсөв суугаад тэгээд тийм үнцэн нь хямдхан болцсон байсан. 어떻게 보면 이 사람들의 존재 자체가 참 점이 되고 흠이 됩니다. 그러니까 참 가치 없는 사람, 오히려 손해 주는 사람이다. 그렇게 표현해 볼 수밖에 없어요.
Тэгээд тэднийг толбтой өөсөвтэй гэж ингэж хэлсэн байгаа. Тэгээд нэг ясандаа тэднийг өөрсдийг нь тэдний оршихуй тэд нар өөрсдөө тэр хуурамч багш нар оршин байгаа нь өөрөө одоо бусдад толб болж идэг, өөсөв болж идэг гэсэн үг юм. Тэгээд тэд нар бол тийм одоо хинт ч одоо үнцэнд хүрэхгүй тийм доогуур одоо үнэлгээтэй үнцэнтэй хүмүүсээ гэсэн үг. 자, 또 너희와 함께 연애할 때 그들의 속임수로 즐기고 놀았다고 그랬습니다. Тэгээд тэд та нартай хамт найрлахдаа өөрсдийнхөө залмихынд цэнгэдгээ. 어찌 보면 성도와 같이 연애하는 것은 연애라고 하는 건 초대교회에 애찬과 성찬이 있어요. 성도의 교제입니다. 근데 그들의 속임수로 즐기고 놀며라는 말은 뭐냐면 그들이 애찬과 성찬의 뜻도 모르고 오히려 그것을 육체의 즐거움으로 삼고 그 놀았다는 얘기예요. 그러니까 참 마음속에 하나님의 진리가 없으니까 그저 그 행위로만 즐거움을 찾는 그런 어리석은 자라는 뜻을 여기에서 보여준 겁니다. За тэгээд тэд та нартай хамт найрлахдаа өөрсдийнхөө залмихынд цэнгэдгээ гэсэн. Тэгэхээр тэд та нартай хамт найрлахдаа гэдэг нь тэд гэдэг нь бол нөгөө хуурамч багш нарыг хэлж байгаа тийм ээ. Тэгээд та нар гэдэг нь болохоор итгэгч нарыг тэр чуулганд явж байгаа хүмүүсийг хэлж байгаа. Тэгэхээр тэр хуурамч багш нар тэр чуулган дотор орж ирээ тэр чуулганы итгэгч нартай хамт найрлахдаа энэ найр нь болохоор зүгээр нөгөө найр наадам нарийн цэнгэний найр биш нөгөө эзний зоог болон ариун зоог буюу эзний зоог мөн бас итгэгчдийн хоорондын одоо хайрын зоог буюу одоо нөхөрлөлийг хэлж байгаа. Тэгээд тэр нөхөрлөл тэр эзний зоогийг ингэж барихдаа өөрсдийнхөө залим ихэнд цэнгдэг. Энэ нь болохоор тэд нэр тэр ариун зоогийн утга учир тэр одоо итгэгч хүмүүсийн хоорондын нөхөрлөлийн утга учирыг ерөөсөө мэдэхгүй ойлгохгүй зөвхөн л одоо тэр өөрсдийнхөө махан биеийн зугаа цэнгэл болгож тэр бидэртэй тэгж эзний зоогийг хамтарч бас бидэнтэй нөхөрлж идэг гэсэн. 그런가 하면 이 사람은 14절에 보니까 음심이 가득한 눈을 가지고 범죄하기를 그치지 아니했다 그랬어요. Цааш нь 14 дээр нүдэн завхаарлаар дүүрэн бөгөөд тэд нүгэл үлдэхээ хизээч болдоггүй. 자, 교회 안에 들어와서 교회 안에 거룩한 성도들, 특별히 여자 성도들, 그 여자 성도들을 음란한 눈으로 바라보는 거예요. Тэд чуулганд шургалж орж ирээд итгэгч хүмүүсийг ялангуяа одоо итгэгч эмэгтэйчүүдийг завхаар нүдээр харж байдаг. 그래서 어떻게 합니까? 그거 꾸겨 가지고서 때로는 음행죄도 짓고 그런 짓거리를 했다는 겁니다. Тэгээд яг уу тэгээд зарим одоо тэр итгэлээр сул дорой эмэгтэйчүүдийг өргөтаад тэгээд одоо завхаа зайдан явдалд уруу татдаг байна. 그래서 굳세지 못한 영혼들을 유혹하며 탐욕에 연단된 마음을 가진 자들이니 저주의 자식이라 이렇게 표현합니다. Цааш нь тэд тогтворгүй сэтгэлтнүүдийг өдөөдөг, шуналт дадсан зүрхтэй хараалын хүүхдүүд юм аа. 자, 요 음심을 가지고 교회 안에서 다가올 때 그들에게 누가 넘어지냐면 굳세지 못한 사람들이 넘어지는 거예요. Тэгээд хурамч багш нар чуулганд шургалж орж ирээд ирэхэд одоо орж ирээд тэгээд итгэгчдийг ингээ үддэг гэж байна тийм ээ. Тэгээд тэднэрийн тэр өдөлт тэр хурам эхлэлтэнд нь хэн автдаг вэ гэхээр тогтворгүй сэтгэлтнүүд автдаг гэж байна. 믿음에 바로 서 있지 않고 또 진리에 바로 서 있지 못한 자들은 그런 음심을 가지고 있는 거짓된 자들에게 밥이 됩니다. итгэлээр бат бөх биш бурхны үгийг үгэн дотор бат бөх зогсож чаддгүй хүмүүс болохоор тийм одоо завхаа нүдтэй хүмүүсийн өдөлтөнд нь амархан автдаг байх нэ. 또 탐욕에 연단된 마음을 가진 자들이라고 그랬지요. бас шунал дадсан зүрхтэй гэсэн байна. 탐욕이라고 하는 건 남의 것을 아까도 얘기했지만 남의 것을 도적질하는 마음 그와 같이 이 사람들은 성도들의 것을 어떻게든지 간에 빼앗아가고 훔쳐가려고 하는 그 목적을 가지고 교회 안에 들어왔다는 걸 알 수 있어요.
Шуналт дадсан зүрхтэй гэсэн. Шунлын талаар түрүүн зөвлөсөн байгаа. Тэгээд тэр хуурамч багш нар энэ чуулганд шургалж орж ирж байгаа нь бол итгэгчдийг завших гэж, итгэгчдийн юмыг өөрсдөө хувьдаа завших гэж тийм шунлын сэтгэлээр орж ирж байгаа юм аа. 그리고 교회 안에 들어와서 어떻게든지 간에 성도들에게서 물질을 빼앗아 가려고 하는 그 도적의 마음을 가진 자들이라는 거예요. Чуулганд орж ирээд шургалж орж ирээд тэгээд чуулганы хүмүүсийн юмсыг ямар ч аргаар хамаагүй өөрийн болгож завших гэсэн хулгайч сэтгэлгээтэй хүмүүс гэсэн үг ээ. 한국 교회도 가만히 보면 이 교회 안에 들어와서 장사를 하는 사람들이 있어요. 뭐 장로라고 하는 사람들, 뭐 어느 큰 교회 있었다고 하면서 교회 와가지고 물건 팔라고 그러고 또 보험하고 뭐 별거 다 하는 사람들이 큰 교회는 많습니다. 그리고 그 교회에서 어느 정도 수익을 챙은 다음에는 또 다른 교회로 가는 거예요. 우리 교회도 그런 사람 하나 왔어요. 근데 아주 조심해야 됩니다. 그런 사람들. Солонгос чуулганууд ч гэсэн ийм шунал дадсан зүрхтэй хүмүүс олон байдаг. Тэгээ ялангуяа одоо өөрсдийгөө ахлагч гэж ингээд нэрлэлсэн тийм хүмүүс ингээд чуулганаас чуулган дамжиж янз бүрийн одоо бүтээгдэхүүн гэж сурталчилж сүлжээ одоо сурталчилж альсгүй бол одоо даатгал даатгалын компанид даатгал хамраг дэнтер гээд сурталчилж явж байдаг. Тэгээд нэгц чуулганаас одоо тэгээд өөрийнхөө ашгийг аваад хүмүүсийг ингээд элсүүлчих юм бол тэндээсээ яваад дараагийнхаа чуулганд очих гэх мэт юм жишээ байдаг. Манай чуулганд ч гэсэн нэг тийм хүн ирж байсан. Тэгээд бид нар бол маш болгоомжтой, сэрэмжтэй байх ёстой. 그들은 저주의 자녀입니다. Тэд нар бол хараалын хүүхдүүд юм аа. 자, 우리가 참 하나님 앞에서 살아갈 때 참 이런 걸 조심해야 될 것 같아요. Бурхны өмнө амьдрахдаа бид нар иймэрхүү зүйлсээс маш их болгоомжтой байх ёстой. 자, 그래서 어떻게든지 간에 우리가 특별히 이 마지막 때에 우리가 이런 자들을 좀 조심해서 분별하는 그런 우리가 돼야 됩니다. ялангуяа одоо эцсийн цаг үед амьдарч байгаа бид бол энэ дэлхий дээр амьдрахдаа чуулганда дотроо ч гэсэн ийм зүйлс эдгээр зүйлсээс ийм хүмүүсээс маш их болгоомжтой байх хэрэгтэй. 우리가 이런 사람들을 잘 분별할 때 우리가 이런 자들의 길을 따라가지 않고 우리가 어떻게든지 간에 어려운 환경에서도 자기를 잘 지킬 수가 있습니다. Ийм хүмүүсийг бид нар сайтар ялгаж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгэж бид нар ялгаж чадсанаараа бид нар ийм хүмүүсийн одоо хуурамч онол сургаалт нь автахгүйгээр итгэлээс сахин хамгаалж чадах юм аа. 오늘은 우리가 여기까지 좀 하도록 하겠습니다. За өнөөдөр хичээлээ үгээр өндөрлөё. 자, 우리 이따가 좀 어윤한테 한번 잉크바이를 한번 전화 한번 해보세요. За их баяр оюунтай уцаар яриарай гэж. 지금 논문을 나한테 보내왔는데 논문이 아닙니다. 그냥 레포트 하나 보내왔는데 이렇게 하면은 그 사인을 받을 수가 없어요. 논문 형식이 아무것도 안 돼 있습니다. Юу над руу дипломын ажил гээд явуулсан. Тэгээд тэр нь бол зүгээр л нэг реферат шиг л юм хийгээд явуулсан байна. Ерөөсөө тэр юу дипломын ажил ямар байх залбираад дуусгацгаая. 하나님 아버지 오늘 베드로후서의 말씀을 가슴에 깊이 새길 수 있도록 도와주시옵소서. Бурхан миний өнөөдөр сурсан 2-р Петр номын үгсийг бид өөртөө зүрх сэтгэлдээ гүн сийлэхэд туслаарай. 거짓된 자들이 넘쳐나고 있습니다. Тэгэхээр хуурамч хүмүүс олширч байна. 우리가 교회에서 잘 분별하고 미혹받지 않게 하셔서 бид нар чуулгандаа ч гэсэн сайтар ялгаж салгаж тэдний залим ихэнд автахгүй байж 주님 앞에 설 때 의로운 자로 남게 해주시옵소서. эзэн таны өмнө зөвхт хүнээр үлдэхэд туслаарай. 오늘 말씀을 듣고 또 통역한 우리 통가 사모에게도 건강을 주시고 하나님 모든 학생들에게 축복하시옵소서.
Өнөөдөр орчуулсан тунгаач гэсэн тунгад ч гэсэн та эрүүл мэндийг зөвшөөрч өгөөрэй. Бас сонссон бүхэл оюутнуудыг мань та өрөөж өгөөрэй. 아픈 학생들을 하나님이 고쳐주시고 붙들어 주시옵소서. Өвчтэй байгаа оюутнуудтай минь та хамт байж тэдийг эдгэж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 자, 수고하셨습니다.